nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze. Lakini msingi wa iki Mungu kimenyetso ngo Uwiteka azabe kandi umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka nave mu bidatunganye. Nasema hivi, lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama wenye muhuri hii: Bwana awajua walio wake, na tena kila alitajaye jina la Bwana aache uovu. Umva amagambo akurikiyeho. Sikiza maneno yanayofuatia. Mu nzu y'inyumba ntihabamo ibintu by'izahabu n'iby'ifeza gusa, ahubwo habamo n'iby'ibiti n'iby'ibumba, bimwe babikoresha iby'icyubahiro, ibindi bakabikoresha ibiteye isoni. Nuko rero umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye ikintu cyo kigirira nyiracyo umumaro kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Mikrofone zagatoye. Yes. Amen. Amen. Umuntu wese niyiyeza, kila mtu akijitakasa, azaba igikoresho cy'Imana, atakuwa chombo cha Mungu. Ko numva byose bikomeje kwa kundi. Hallelujah. Cyangwa n'ibyuma byananiwe. Reka twumve ingiye kugenda neza, bamushakira indi. Amen. Amen. Murabona ahantu hose muri Bibiliya, kila mahali katika Biblia bagenda babigarukaho, wanaenda wakirudia mambo haya. Reka nsoreze ku Ambo. Tatumalizia kwa maneno haya. Mu Baheburayo 12, Ibrania 12, hantu Imana ibwira abantu, Mungu anawaambia watu ngo mugire umwete wo kwezwa, muwe na bidii ya kutakaswa, mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, na kuishi na watu wote kwa amani. Umurongo wa 14, Abaheburayo 12:14, Ibrania 12:14, mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa. 12 umurongo wa 14, Ibrania 12:14, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Mwirinde hatagira umuntu ugwa akava mu buntu bw'Imana, kandi hatagira umuzi wo gusharira umere ukabahagarika imitima, abenshi bagahumana. Mkiangalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likamchipuka na kuwasumbua, na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo. Uyu murongo turawugarukaho. Acha turudie na umuzi wo gusharira. Ni chungu hii, kuko nicyo kiri buze gukurikiraho, kwa maana hiki ndicho kinafuata. Ariko hano baratubwiye ngo, lakini hapo wametuambia kwamba mugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, muwe na bidii kuishi na watu wote kwa amani, nuwo kwezwa, hata kutakaswa, nuwo kwezwa, na kutakaswa, kuko utejejwe, kwa maana asiyetakasika atazareba umwami Imana, hata muona Bwana wao. Haleluya. Amen. Ngo umugabo wo mu Rusiya, mzee mmoja huko Russia, muri bari abatwara ibyogajuru bijya ku kwezi, wale wanaenda huko kwa mwezi, ngo yarazamutse. Siku moja ameenda huko, ageze mu kirere, alipofika huko angani, bagera ku kwezi, wakafika kwa mwezi, baragaruka, kisha wakarudi. Kubera ko Abarusiya bahakana Imana n'ubu baracyabikora, ariko harimo abayemera, kwa maana kuna Warasha wengi wanamkana Mungu. Hanyuma ngo umunyamakuru aramubaza, kisha mmoja akamuuliza, atariko kuvuye mu ijuru, sasa umetoka mbinguni, hari Imana mwahuriye mu nzira, je mlipatana na Mungu uko nchi gani? Yavuga ati ariko kwezi nta yari ihari, sema mwezini hakukuwa, no mu kirere aho twanyuze nta yari ihari, hata angani hatukupatana naye, ko nta Mana ibaho, kwa maana Mungu aishi huko. Umwana wo mukristo mwabyumva wabikurikiraga kuri televiziyo, Mkristo mmoja alikuwa anafuatilia kwa TV, umwana mutoya, alikuwa mtoto mdogo tu, abaza nyina, kamuuliza mama yake, ati mama, uriya mugabo yule mume ntabwo afite umutima wejejwe, ana roho iliyotakasika. Undi ati se kubera iki? Mama kamuuliza kwa nini? Ati muri Sunday school, sema kwa sababu Sunday school baratubwiye, wametuambia kwamba afite umutima wejejwe, yule aliye na moyo uliotakasika, nibo bazabona Imana, hao ndio watamuona Mungu. None uriya mugabo, sasa mume huyu niba atarabonye Imana, kama hajamuona Mungu, ntiyaba afite umutima utejejwe, si pengine ana roho isiyotakasika. Rero hahirwa abafite imitima itunganye, wabarikiwa ni wale wenye mioyo safi, mugira umwete wo kwezwa, muwe na bidii ya kutakasika, kuko utejejwe, kwa maana kama hujatakasika atazabona umwami Imana, hautamuona Mungu Baba. Haleluya. Amen. Hanyuma icyanyuma cha mwisho iki ndakibwira abayumbi, hiki nakiambia waombezi n'abandi bakristo bose na wakristo wengine kwa ujumla. Yesaya 52, Yesaya 52. Hanyuma tuve kuri uyu mutima tujye kwa nyuma, kisha tuzoka kwa moyo huyu tuende kwa mwisho. Yesaya 52 ni Yesaya
52. Yesaya 52. Isaya 52 turareba umurongo wa 11 mstari wake wa 11. ariko haravuga ngo nimugende musohokemo ntimukore ku kintu cyose gihumanye, muve muri Babuloni hagati, yemwe bahetsi baheka ibintu by'Uwiteka, murage mwiyeza. Nendeni zenu, tokeni huko, msiguze kitu kichafu, tokeni kati yake, iweni safi ninyi mnaochukua vyombo vya Bwana. Babuloni ni igishushanyo cy'isi y'ibyaha tubamo. Babuloni ni sura ya nchi ya dhambi tunayoishi. None Imana ikavuga ngo nimugende. Mungu anasema nendeni zenu. Nimugende. Nendeni zenu. Musohokemo. Tokeni huko. Ntimukore ku kintu cyose gihumanye. Msiguze kitu chochote kichafu. Iyi si yuzuyemo ibintu bihumanye. Hii dunia imejaa mambo machafu. Buriya hivi nkunda YouTube. Napenda sana YouTube. Ariko ndanayanga. Lakini bado naichukia. Hari igihe nigira kuri YouTube. Kuna wakati najifunza kwa YouTube. Ngiye kwishakira indirimbo. Nikienda kutafuta nyimbo. Ngatungukira ku bidafite umumaro. Nafikia kwa mambo yasiyo na faida kwangu. Sinjya mbireba. Mimi wasiyatizami. Ariko amatitre yabyo ndayabona. Lakini title naziona. Ubundi nkaba ngiye kwishakiraho ubutumwa. Kama nimeenda kutafuta injili. Nkabona ibinyamwanda biriho. Naona uchafu huko. Abagore bavuga ngo ko babasambanyaga. Mama wanasema walikuwa washerati. Maze sinzi ikintu cyateye abantu muri iki gihe. Hata sijui nini ndama watu. Ibiteye isoni by'abantu basigaye babishyira ku karubanda. Yale yote yenye dhambi wanaweka kwa YouTube. Abone uyu mugore. Nasema mke huyu urimo kuvuga ibintu nk'ibi. Anasema mambo haya. Azi ko abana be bazabibona. Anajua watoto wake watakuja kuyatazama. Ese uyu mubyeyi. Je, huyu mzazi? Azi ko ibintu bitazasiba hari nigende buzukuru be bazabibona. Anajua hata wajukuu wake wanaweza kuona mambo haya. Ibiteye isoni. Yenye aibu. Ariko Imana ikavuga. Kini Mungu asema hivi. Ngo nimuvemo. Mtoke. Bene ibyo mukabirebe. Hayo msiyatazame. Ariko nzaba abantu b'abagabo n'abajene. Lakini kuna vijana na wazee. Aha. Sisemi kitu. Iyo bari bonyine. Wakiwa peke yao. Bareba ibizira. Wanatazama mambo hayo. Pornography. Ibintu by'imbura mu maro. Mambo yasiyo na faida kabisa. Marambwira urubyiruko ku rusengero. Wanaambia vijana kanisani. Uyu mwandi yuriye. Ukikula uchafu huu. Bizagutangaza n'urwara inzoka. Utashangaa ukigonjeka tumbo. Uzagenda wigaburira ubusambanyi. Utaenda ujilisha usherati. Umbwire ko utari busambanyi. Na uniambia utafanya usherati. Muvemo. Mtoke huko. Mwe gukora kubihumanye. Msifanye kwa hayo machafu. Jewe ndasezeranye n'amaso yanjye. Mimi nimeagana na macho yangu. Murebe uko ngana. Mnaona kimo changu? Sinshobora. Mimi siwezi. Sinshobora kureba pornography. Siwezi kuangalia pornography. Numva abantu b'abagabo bato n'abakuru. Nasikia wazee wakubwa na wadogo. Ntacyo bitwaye. Kini haina shida. Wenda ntacyo bitwaye. Pengine kwako haina shida. Ariko sinzarya umwanda ngo nuko ntacyo bitwaye. Lakini mimi sitakula uchafu kwa sababu hakuna shida. Uriya ni umwanda. Hiyo ni uchafu. Ntimukarye umwanda. Na msile uchafu. Ntimukareba umwanda. Msitazame uchafu. Muvemo. Mtoke huko. Mwe gukora kubihumanye byaho. Msiguze kitu kichafu. Yemwe bahetsi baheka ibintu by'Uwiteka. Nyinyi mnaobeba vyombo vya Bwana. Murage mwiyeza. Mujitakase. Haleluya. 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 Haya ni amagambo y'abanyamasengesho. Haya ni maneno ya waombezi. Reka mubwire ibingi bya porno. Hata niwaambia hayo mambo ya pornography. Kuko je nkunda gutanga ubuhamya. Kwa maana mimi natoa ushuhuda. Kuko nabibabwiye uko nganuko. Kiwaambia jinsi nilivyo. Sindareba porno. Sijaangalia pornography. Nabo basaza mutazi porno icyo ari cyo. Na wale wazee mjui hicho ni nini? Na amafilime y'ubusambanyi. Ni mambo ya usherati. Noneho ndi muri Amerika. Sasa nilipokuwa Marekani wakati moja. Ndi muri hoteli. Nilikuwa kwa hoteli. Mbona kuri televiziyo. Nikaona kwa television. Ndimo kureba programu ziriho ngo ndebe iyo ndeba. Nilikuwa natazama kile nitaangalia. Mbona nka saa 5 n'igice. Nikaona ni kama saa 5:30. Hariho titre bigaragara ko ishobora kuba ari beniyo. Nikaona kuna mambo sawa hayo yanakuja. Abana ariko ubundi ibi bintu ko ntarabireba. Sasa mambo haya sijatazama. Uyu munsi nze kureba ibyo ari byo. Sisi kui niangalie nione ni nini. Ko ndi jyenyine akaba nta muntu uri bumbone. Niko peke yangu hakuna yule ataniona. Ndasenze. Nikaomba. Urumva ni saa 5 n'igice. Nasikia ni saa 5:30. Saa 5 igeze. Natashye kari icyo gihe. Nilienda nyumbani mapema hiyo siku. Ndasenga saa 2. Nikaomba saa 2. Ndimo nategura ubutumwa nzigisha hari kuwa gatandatu. Nilikuwa naandaa injili ya Jumamosi. Uri nzigisha mu itorero rimwe. Nilikuwa niende kanisa moja Jumamosi hiyo. Ndasenze. Nikaomba. Saa 3. Saa 3. Ndasenze. Nikaomba. Saa 4. Saa 4. Ndasenze. Nikaomba. Saa 5. Saa 5. Heruye imisego. Kachukua pilo zangu. Neza ku musego ku gitanda. Nikaeka vizuri kitandani. Nikaketi. Fashe telecommande. Nikachukua remote. Nakije televiziyo. Kafungua televisheni.
Ngiye kumva numva sinzi aho ijwi ry'Imana ryaturutse. Mimi sijui sauti ya Mungu ilitokea wapi. Ngo ibi nibyo urangirijeho. Haya ndio unamalizia kweli? Umaza masaa 3 usenga. Masaa 3 ukiomba. Iyi niyo dessert ugiye gufata. Sasa hiyo ndio final. Niyo urangirijeho. Hapa ndio unamalizia. Numva ndapfuye. Nikasikia nimeisha. Numva ndafashwe. Kasikia nimeshikwa kabisa. Mfata ya remote sinabirebye. Sikutazama. Nta nubwo byari byagatangiye. Hata haikuwa imeanza. Ndajimije. Kachukua remote nikazima televisheni. Fukamye uruhande rw'igitanda. Nikapiga magoti kitanda. Mbabarire rwose urabizi n'amatsiko nari mfite. Mungu nisamee, unajua ni shauku nilikuwa nayo. Uriya Imana igira gahimana. Hivyo Mungu ana mambo hayo. Imana irahimana. Mungu ana hayo. Iyo imaze kuvuga ikumva wabyumvise. Akisema na naona umesikia. Wongera guhamagara. Naitwa tena. Iyo nimero ntishoboye kuboneka. Hiyo namba haiwezi kupatikana. Ndara mpangayitse mvuga Mana rwose urabizi n'amatsiko nari mfite. Nikalani kiambia Mungu unajua ni nini kilisababisha. Mitanda irambwira Imana nkubwire. Nikaapa Mungu acha nikwambie. Uko byaba bikorwa kose. Hata itendeke vipi? Ndahiriye imbere yawe. Ninaapa mbele zako. Iki kiganza cyanjye. Hii mikono yangu. Nikizafungura telefone. Haitafungua simu. Cyangwa televiziyo. Ama TV. Cyangwa computer. Ama computer. Ngiye kureba ibintu. Nikitazama mambo haya. Wavuze. Umesema. Numvise. Nimesikia. Kandi mwayisezerano. Tena nakuahidi. Zarinda mfi ibintu ntabirebe. Nitakufa kama sijaangalia mambo haya. Ubyemere cyangwa kubyemera. Kubali ama ukose kukubali. Sinshobora kubireba. Mimi siwezi kuyatazama. Ubyemere cyangwa kubyemera. Siwezi. Ibyo mu majwi sinshobora kubyumva. Hayo siwezi kuyasikia. Hata ya simu. Sinshobora kurya umwanda. Siwezi kula uchafu mimi. Ngwintare. Mungu akikwambia nimekufurahia. Ushatse wavuga ngo nibindi byose ubwo nabihawe. Kitaka sema hata mengine yote nimepokea. Imana yakwishimiye. Kwa maana Mungu akikufurahia. Ariko nuko abantu mutazi Imana. Kini nyinyi hamjui Mungu ndio maana. Uramutse uzi Imana. Kama umejua Mungu tu. Imana ikavuga ngo nakwishimiye. Mungu akisema nimekufurahia. Ngo uri iyo mubonye ndamwishimiye. Yule nikimwona namfurahia. Uwo muntu ushatse wajya umwubaha. Huyo mtu mtii mheshimu. Ngo mugaragu umwe. Mfanyikazi mmoja. Yigeze kubwira umwami. Aliwaambia mfalme. Umwami yari yamukunze. Mfalme alikuwa amempenda. Avuga ati nsaba icyo ushaka. Akasema sasa niombe kile unataka. Nkiguhe. Nitakupa. Aramubwira ati mvurira unyagasani. Akasema sasa sikia mfalme. Nuzazi wacu. Ukikuja kwetu. Uje kurambagira mu misozi yawe. Umekuja tu kutazama hiyo milima yako. Umaze kwicara ku ntebe yawe. Ukiketi kwenye kiti chako. Uzamuhamagare. Uniite. Nkongorera akantu mu gutwi. Nikuja nikwambie kitu kwa masikio. Ahoti ibyo bizakumarira iki? Sasa hiyo itakusaidia nini? Ntusabye imisozi. Ukikuja kwa milima. Ntusabye inka. Haujaomba ng'ombe. Kuza gusukanyongorera mu gutwi. Kuja tunanongoneza kwa masikio. Atunyagasani numbi icyo ngicyo ibindi bizizana. Sema tafadhali ukifanya hiyo mengine yote atajileta. Ati nta kibazo. Falme akasema sawa. None ukiye umwami aza gusura. Siku moja akakuja kutembea huko kwao. Yibuka ko uwo mugabo yamusabye icyo ngicyo. Akakumbuka mume aliomba kitu hicho. Amubona ahagaze nk'ahari. Akamwona amesimama huko nyuma. Yewe kanaka. Sema wewe fulani. Ngwino umbwire sha. Njoo niambie. Ngwino unyongorere. Kuja uniambie. Kandi umbwire unyegereye. Tena ukuje karibu nangu ninonezee. Aramwegera. Akakuja akamkaribia. Ati nyagasani. Mungu wangu. Urakoze. Asante. Hanyuma umwami amukubita gake tigaho n'ikigindi. Kisha akasema sawa waende basi. Subira mu bandi. Rudi kwa watu wengine. Usibara ati uyu mugabo. Watu wakasema huyu mtu. Umwami ahamagara mwizi. Mfalme anamuita hivyo. Akamwongorera mu gutwi. Anamwambia kwa masikio. Yarangiza akamukubita ku rutugu. Kisha anamgonga kwa mabega. Uriya ni muntu bwoko ki? Huyu ni mtu gani? Batangira kumwubaha. Wakaanza kumheshimu. Uyu mugabo. Akasema mume huyu yongorera umwami mu gutwi. Ananongonezea mfalme kwa masikio. Kandi ntabwo tuzi icyo yamubwiye. Na hatujui amemwambia nini. Abatware bose bakajya bavuga ati uriya mugabo mumuhinga. Viongozi wote wakasema mpe ng'ombe. Anavuga mu gutwi kumwami. Yule anazungumza na mfalme. Atazatuvuga nabi. Ili asituseme vibaya. Abandi bamuona agiye. Wengine wakimuona anatembea. Bajya kunywa inzoga. Wakienda kunywa pombe. Bati mumubanze. Mpe. Mumubanze. Mpatie kwanza. Atazatuvuga nabi. Asituseme vibaya. Hari nubwo azatuvuganira neza ku mwami. Pengine anaweza tusema vizuri kwa mfalme. Umugabo arubahwa. Akaheshimika mume huyo. Kubera ko yongoreye umwami. Kwa maana amenongonezea mfalme tu. Bure twebwe nuko abantu batabimenya. Hivyo sisi watu watambui haya. Iyo wicarana n'Imana. Ukiketi na Mungu. Ikagukunda. Anakupenda. Ikakwishimira. Anakufurahia. Ukamenya ibyikunda. Unajua yale anapenda. Ukabigenderamo. Na unatembea kwa mambo haya. Ikakwishimira. Anakufurahia. Abantu bazakubaha. Watu watakuheshimu. Bajye bagira ngo urakomeye. Watafikiri wewe ni mtu mkuu. Kuko wongorera Imana mu gutwi. Kwa maana unazungumza na Mungu kwa masikio. Kandi nabikora bikagaragara. Tena inadhihirika kwa watu. Mwavuze ngo amen ariko. Simseme amen. Zaburi ya 84. Zaburi 74. Zaburi ya 84. 84.
Dawidi nanone. Dawidi tena. Wewe ni Dawidi ugikomeza. Nari gusoma nyinshi ariko reka nsome indangirize kuri. Ngesoma nyingi lakini acha tusome hii ya mwisho. Aravuga ngo umurongo wa 2. Mstari wa 2 nasema hivi. Uwiteka nyiringabo erega mahema yawe nayo igikundiro. Umutima wanjye urifuza ibikari byawe ndetse bitera kugwisari. Umutima wanjye n'umubiri wanjye bivugiriza Imana ihoraho impundu. Maskani zako zinapendeza kama nini, Bwana wa majeshi. Nafsi yangu imezionea shauku nyua zako Bwana. Naam, na kuzikondea. Haleluya. Amen. Buriya ni mwitegereza. Hivyo mkitazama kwa makini Zaburi nyinshi za Dawidi. Zaburi nyingi za Dawidi. Icyatumaga Imana ivuga ngo nabonye Dawidi mwene Yesaya. Kichosababisha Mungu aseme nimeona Dawidi mtoto wa Yese. Umutima nguwo nshaka. Aliye na moyo ninaopenda. Yikundiraga Imana. Alikuwa anapenda Mungu. Gusa. Hiyo tu. Buriya no kwica Goliath. Hata kumuua Goliath. No gutinyuka kurwana na Goliath. Hata kupigana na Goliath kwa ujasiri. Yavuye muri urwo rukundo yakundaga Imana. Ilitoka kwa upendo huo aliompenda Mungu. Kwa hiyo agasanga Goliath arimo kwidodoma. Alikuja anapata anagamba Goliath. Avuga amagambo menshi. Anasema maneno mengi. Uyo Mana yanyu ndayisuzuma. Mungu huyo nimemdharau. Uyo Mana yanyu ni bwoko ki? Huyo Mungu ni Mungu gani? David aravuga uyu mugabo ni bwoko ki? Akasema uyu mume ni kabila gani? Arasuzugura Imana ya Israeli. Anadharau Mungu wa Israeli. Mukamwihorera. Na mnamtazama tu. Ati umuntu acaye ngo kubita ikigabo nka kiriya. Mimi naweza mchapa aje mtu huyu? Sinshobora kwihanganira numva umuntu atuka. Mimi siwezi vumilia mtu anatusi Mungu wangu. Umuntu acaye ngo aje kugikubita. Mimi nafaa kumchapa. Batasaba uruhusa umwana. Akaomba ruhusa kwa mfalme. Bose baramusuzugura. Wote wakamdharau. Bakamureba igihagararo bareba inyuma. Wanaangalia kimo chake kwa nyuma tu. Bakuru be nibo babanje kumuhagarika. Wakubwa wake wakamsimamisha kwanza. Bati wewe turakuzi ubu ngubu waje ku. Wewe umeenda wapi? Kureba aho dusuzugurwa ku rugamba gusa. Umekuja tu kuanza tunadhauliwa kwa vita. Abati mwebwe nababwiye iki? Sema nyinyi nimewambia nini? Ni mundeke nje kwigerageza. Muache niende kujaribu. Abazundi. Akauliza mwingine. Unacha hehe? Mtu anapitia wapi? Bataragenda bakamushyira umwami. Wanaenda kwa mfalme. Mwanjanye se. Simunipeleka tafadhali. Bagenda babwira umwami yote hano hari umusore. Kaenda kwambia hapa kuna kijana. Witeguye kurwana n'uriya mugabo. Ako tayari kupigana na mtu huyu. Sauli agarura ibyiringiro. Sauli akakuwa na matumaini. Bazanye Dawidi. Walipoleta Dawidi, aramureba. Akamtazama. Ati yo. Mungu wangu. Bari bambwiye ngo tubonye umutabazi. Waliniambia tumeona mwokozi. None se peti. Sasa. Wowe uracyari umwana. Wewe ukingali mtoto. Nta nubwo uri n'umusirikare. Hata wewe si askari jeshi. Nta n'ibikoresho ufite. Hata una silaha. Kiriya kigabo kimenyereye intambara. Yule mtu amezoea vita. Urarwana uti. Utapigana vipi? David aramubwira ati ariko jewe. Daudi akamwambia lakini mimi mfite Imana. Nina Mungu. Idubu ryazaga ndagiye intama. Alikuwa pamoja nami huko kwa ng'ombe, kwa kondoo. Nkarifata kananwa nkarikubita. Nilishika nikabararua unyama huyo. Byatera amahane nkaryica. Nilikuwa na waua kuja kwa nyama. Nintare niko nzigenza. Hata simba ni hivyo hivyo. Peti, wewe wishi ntare? Wewe kijana umeua simba? Ahamagaza bakuru be. Akaita wakubwa wake. Nimumubwire neza. Mniambie vizuri. Ngo uyu mupeti yishi ntare. Huyu kijana ameua simba kweli? By'intambara ashobora kuba ntabyazi. Kusema vita pengine hafahamu. Ariko n'intare n'amadubu. Lakini vita huko shambani. Nizo mu ishyamba zirabizi. Hata hao wanajua huko shambani. Uyararindwa. Na kwamba huyu ni mzuri. Sauli agarura ibyiringiro. Sauli akakuwa na matumaini tena. Niba ashobora gukubita idubu. Kama anaweza kupiga wanyama hao. Na kiriya kigabo yakigerageza. Pengine hata huyu anaweza jaribu. Ariko rero shaho. Lakini sasa kijana wewe. Umenye kurara adui turwana. Jua huyu ni adui tunapigana. Ataza kugira ngo ntitugire ibikoresho. Asifikiria tuna silaha. Nakubona uje wambaye utyo. Akikuona unakuja hivi. Aragira ngo ndi umwami mubi. Atafikiria mimi ni mfalme mbaya. Utashakira n'abasirikare b'ibyangombwa by'intambara. Atakije jeshi lake mazuri kwa vita. Reka nkwambike imyambaro y'intambara. Hata nikuvalishe silaha za vita. David arabyambara. Daudi akavaa mavazi yale. Yumva biraremereye. Akasikia ni mazito sana. Aramubwira toya. Kamwambia hapana. Reka ngende uko nsanzwe. Hata niende vile nimezoea. Nubundi sindwana mu izina ryanjye. Hata sitapigana kwa jina langu mimi. Ndwana mu izina ry'Uwiteka. Tapigana kwa jina la Mungu wangu. Haleluya. Aragenda ageze imbere ya Goliath. Akaenda alipofika mbele ya Goliath. Ni wa gatatu wamusuzuguye. Ni watatu walimdharau. Goliath yarageze nkana. Sababu alikuwa mkubwa hivi. Ngo yarakandagiraga isiga hinda umushitsi. Akakuja akikanyaga chini kuna tingizika. Kandagira isira tigita. Kanyaga kuna tingizika. Agiye kuona bona yarakandagiye akana. Alipofikia karibu akanyage mtoto. Ati peti. Akainama akamtazama. Kuhagaze hano. Sasa wewe. Ko nde wasufite inkoni. Una vimbo tu. Bakubwiye ngo uzumbwire ko bemeye gutsindwa. Wamekwambia uniambie wamekubali kushindwa. Ahubwo toya. Daudi akasema hapana. Jewe. Mimi. Unteranye icumu. Uko na wengi. Nagacumu. Na maspia mengi. N'ingabo nini. Hata jeshi kuu. N'intoya.
hata kidogo. Ufite na escort ugutwaje Hata reserve. uko na escort wengi sana nyuma yako. Jewe muteye mu izina ry'Uwiteka. Mimi nakuja kwa neno la Mungu Baba, Mungu wa Israeli. Ubwo icyo gihe Goliath atarikirimo kumva speech. Alipokuwa anasikiza hayo mambo, yabona ko Dawidi yashizemo misile. Hakujua anazungusha hicho kifua chake. Hakujua. Ibuye riyobowe n'Imana, ndio liongozwa na Mungu, rigenda ridahusha, likaenda bila kukosea, rigenda straight, likaenda mpaka mu cicu kwa panga yake. Wabona ikigabo kikubise hasi, akaona mume ameanguka chini, agihagarara hejuru, akasimama juu yake, akuramo inkota yacyo, akatoa upanga wake, abari akatisha umutwe, akakata kichwa chake, arangije ufata mu ntoki, kisha akachukua mkononi. Mu izina ry'Uwiteka ndakurangije, kwa jina la Mungu nimekumaliza. Wafilisti bose bariruka, Wafilisti wote wakakimbia, muhuje, wakakimbia. Uriya muntu utwaye misile yitwa izina ry'Uwiteka ateye ubwoba. Huyo mtu anaofisha sana. Hari intwaro dutwara, hivyo kuna silaha tunabeba, yitwa izina ry'Uwiteka, inaitwa jina la Mungu. Haleluya, haleluya. Kuko yabwiye Goliath, kwa maana amemwambia Goliath, ahubwo ngo urashaka kuntera icumu, unataka kunirushia upanga huo, ndagutera izina ry'Uwiteka, mimi nitakurushia neno la Mungu, hanyuma urapfa kandi bakureba, utakufa tu, mugaruru yisiga, utakufa. Umutima ukunda Imana, moyo unaopenda Mungu, niyo wateye Dawidi kurwana na Goliath, yulisababisha Dawidi kupigana na Goliath. Haleluya, haleluya. Kandi abandi bose rekane kubavugaho kugira ngo ne gutinda, nisiseme wengine ili tuharakishe. Nimwitegereza abantu Imana ikunda, tutazama watu Mungu anapenda. Mwitangiriro Genesis, Mwanzo igice cya 5 sura yake ya 5, hari umugabo witwa Enoki. Kuna mzee hapo anaitwa Enoki wa 7 nyuma ya Adamu, alikuwa anafuata Dawidi. Baratubwira ngo amaze kubyara Metusela, alipomzaa Metusela, alipomzaa Metusela, ngo Enoki agendana n'Uwiteka. Enoki alitembea na Mungu imyaka 300, miaka 300, afashitanye mu kiganza n'Uwiteka. Walikuwa wameshikana mkono na Mungu. Huyu ni umunyamasengesho, huyu ni mwombezi, inshuti y'Uwiteka, rafiki ya Mungu. Bagendana daily, buri munsi segonda ku isegonda, walitembea kila siku, dakika kwa dakika. Ngo ntiyongera kubonwa, hakuonekana tena, kuko Imana yamwimuye. Kwa maana Mungu alimuhamisha. Kubera iki? Kwa sababu gani? Yari inshuti y'Imana. Alikuwa rafiki wa Mungu. Kubera iki? Kwa sababu gani? Yari afite umutima ukunda. Alikuwa na moyo unaopenda Mungu. Haleluya, haleluya. Hari umugabo witwa Noa. Kuna mume anaitwa Noa. Mu gice cya 6, hiyo ni sura yake ya 6, umurongo wa 8 n'uwa 9, mstari wa 8 na 9. Baratubwira ngo isi icyo gihe yari yonona ingeso zayo, kati walikuwa na mambo mabaya, nk'iyo no munsi tubamo, ni kama siku hizi za leo. Ariko bambe kini wengine uzi kuva mu Bijombo, unajua kutoka huko milimani, zuri umukobwa mwiza, unakuja kuwa msichana mrembo, ukajya Nairobi, unafika Nairobi mu minsi mikeya, siku chache tu, kako Nairobi, maana ni Nairobi, ntabwo wambara ibyo bijipo birebire, hauvai hayo makanzu marefu marefu. Ibyo nibyo mu Bijombo, hizo ni za huko mashambani. Hano bambara mini, hapo wanavaa mini skirt. Bakabona umwana w'umukobwa, unaona mtoto msichana wanyoye amata y'inka, amekunywa maziwa ya ng'ombe, kabyuka mu gitondo, kiamka asubuhi, kabona umukobwa, unaona msichana. Sasa kusigaye wambara nabi, unauza mbona unavaa hivi? Ariko mama, kinasema mama, c'est la mode. It's the fashion. Hii ndio fashion ya sasa. The trend. Hii ndio fashion kwa sasa. The style. Hivi ndivyo wanavaa siku hizi. Hii ndio inavaliwa siku hizi. Icyo gihe mu gihe cya Noa, hiyo wakati wa Nuhu, ngo abantu bari bononye ingeso zabo, watu walikuwa na hizo tabia mbaya, ariko kuko Noa yagendanaga n'Imana, lakini kwa maana Nuhu alitembea na Mungu, ngo Noa yari umukiranutsi mu gihe cye, alikuwa mwenye haki kwa wakati wake. Umva mbabwire abakobwa bari ndabona atari benshi, ariko buri bashobora kuba barimo nuko bihishe mu mama n'abandi. Sikiza niwaambie wasichana, hata kama si waoni hapa, cyangwa bagiye kureba umujyi, pengine wameenda kutazama, buri aba mama babasize ku rugo, wengine wa mama wamewaacha kazini. Reka mbabwire, acha niwaambie, ntabwo bizakubuza kuba mwiza, haitakukataza kuwa mzuri, uko utagenda ugaragaza amatako, kwa maana uonyeshani mwili wako, uzaba mwiza pe, utakuwa mzuri bado. Kandi burya ibihishe nibyo bitera amatsiko, na yale ambayo yamefichwa ndio yanasababisha watu wakuwe na shauku. Ariko bundi uzarongorwa n'umujyi wose. Lakini je, utaolewa na mji wote? Jya wambara neza, vaa vizuri, cyane cyane niba uri umudamu waramaze kurongorwa. Sana sana kama ni mama ulikuwa umeolewa, byo uzanabyihorere, ayo wachane nayo. Ese ubundi abantu babonye kuri mwiza warongowe byakumarira iki? Sasa watu wakiona ni mzuri na ushaolewa, shida iko wapi? Korangije kurongorwa uriya mamaza ngo utorwe nande, itakusaidia nini? Hautaolewa tena, byararangiye, yamekwisha kabisa. Njye mbwira umugore wanjye, mimi wanaambia mke wangu, ariko mujye mwirimbisha muse neza, muwe mnajirembesha mkae vizuri. Ariko arije mubwira, lakini kuna wakati namwambia, erega no kurimba ushatse wabyihorera, hata ukitaka kujipamba unaweza acha tu. Unarangije kugutwara se, mimi nishakuchukua, harundi ushaka? Je, unataka mwingine? It's over.
imeisha, byararangiye, imekwisha. Nowa mu gihe cye cyononekaye, Nuko wakati wake huyo wamenya mabaya, umutima ugana ku Mana, moyo wake ulikuwa kwa Mungu. Erega n'abagabo ntituri bazima. Hata waume tuko na tatizo pia. Abagabo abagabo hano hanze bagera mu mujyi, waume hapa nje wakifika mjini. Sasa umuntu w'umugabo utamwe inzoga bari umugabo. Sasa mzee ambaye akunywa pombe ni mzee aina gani? Nabara akaba Nabali, Nabala anakuwa Nabali, ariko agira nabashiki be ba Nabaline, lakini kuna dada zake pia bafatanya muri ubwo bugoryi, wanashikania kwa mambo hayo. Muribuka Nabali? Je, mnakumbuka Nabali? Yari umunywi w'inzoga, alikuwa mlevi, ngo yagiraga n'ingeso mbi, hata alikuwa na tabia mbaya, ariko ngo yari n'umukiri, lakini alikuwa tajiri, ariko agira ingeso mbi, lakini mwenye tabia mbaya, kandi yari mu bwoko bw'Imana, tena alikuwa wa kabila la Mungu. Reka nsaba abagabo bari mu hano, hata niombe waume mlio hapa, niba ari urimo kugendera mu bunabale, kama ulikuwa unatembea kama Nabali, mbere n'aba mama bari hano, hata wamama mlio hapa, niba ari urimo kugendera mu bunabaline, kama ulikuwa unatembea kama huyo mama, ni umunsi wo kwihana, hii ni siku ya kutubu, ugatunganira Imana, unamtazama Mungu mu gihe nk'iki, kwa wakati kama huu, wajya usenga, uwe unaomba, Imana ikavuga ngo yes, Mungu anasema sawa hapo, uriya ndamwishimira, huyo namfurahia, kuko hariho abagore, kwa maana kuna wamama, hariho abagabo, kuna hata waume, mu gihe nk'iki, kwa wakati kama huu, bagenda nk'abanyamugi, wanatembea kama watu wa mjini, ariko bagenda mu byaha, lakini kwa dhambi. Uwo Imana ibwira, yule Mungu anaambia, ayitega amatwi, anamsikiza. Buriya hivi ni ijambo rikomeye cyane, ni neno kuu sana, gukunda Imana, kupenda Mungu. Aburahamu Imana iravuga ngo yari inshuti y'Imana, Abrahamu Mungu akasema huyu ni rafiki yangu. Paulo aravuga ngo kwa ni 63, ariko ubwo hapfuye n'abandi nuko ari we narinze, kini kulikufa na wengine, lakini huyu ndiye nilikuwa nafahamu. muri 73 73 batwirukana mu ishuri, wakatufukuza shule, ngira Imana dusubirayo, kwa bahati mzuri tukarejea. muri 83 nari umwarimu muri university, nilikuwa profesa katika university, barandinganiza abanyohereza kwigisha muri Troncome, wakanirudisha chini mpaka chuo cha secondary. Atari kubera ko nari umwarimu mubi, sio kwa maana nilikuwa mwalimu mbaya, ariko kubera ubwoko, lakini kwa maana ya taifa. Ngenda mbabaye, nikaenda nimehuzunika, nari ntarabona Yesu, nilikuwa sitampata Yesu, ndakizwa, nikaokoka. maze gukizwa, nilipookoka, ariko umujinya ugumamo, kaishi na hasira. ndibuka najyaga mbwira abantu, nakumbuka nilikuwa nikiwaambia watu, iyo uri hamwe n'abantu wizeye, ukiwa pamoja na watu naamini, uvuga ibikuri ku mutima, unasema yale kwa moyoni mwako. ndibuka nigeze kubwira umuvugabutumwa umwe twasenganaga, niliwaambia mwinjilisti mmoja tulikuwa tunashiriki maombi, namwesha kamwambia wewe, jewe nzabwiriza Abahutu, mimi nitafunza Wahutu bajye mu ijuru, ili waende mbinguni, ariko mu mutima wanjye, lakini kwa roho yangu nta nzira yinjiramo bafite, hakuna njia wanaingia huko. kandi ubwo Imana iranyumva, na hivyo Mungu ananisikia, kandi abwiriza ubutumwa, na nahubiri Injili, naye nuzuye n'umwuka, hata nilikuwa nimejazwa Roho Mtakatifu, mvuga no mu ndimi, nilikuwa nanena hata kwa lugha, banankunda, hata wananipenda, bakantumira, wananialika kwao. umunsi umwe Imana iranyihererana, siku moja Mungu akanipeleka kando, ndimo gusoma ubuzima bwa Yesu, nilikuwa nasoma kuhusu maisha ya Yesu, bamujyana ku musaraba, wakimpeleka msalabani, mbona abigishwa be, nikaona wanafunzi wake, umwe aramugambaniye, mmoja amemsaliti, undi aramwihakanye, mwingine amemkana, abandi 9 baramutererana, wengine 9 wamemtupa, Abayuda bose bamugira uruhande, Wayahudi wote wakatoka kando yake, bamuvugiriza induru, wakampigia nduru. na uko ngenda niko umujinya wanjye urimo kuzamuka, jinsi napanda hasira yangu inapanda pia. ngeze bose aba Bayahudi n'Abahutu bavindimwe, kasema Wayahudi na Wahutu wanatoka tumbo moja, afata umuntu w'inzira karengane bakamurenganya, wanashika mtu mtakatifu kisha wanamsaliti. umva Imana iramfasha, Mungu akanishika, ngo wanga Abahutu, wewe unachukia Wahutu, Imana ndabanga, uzi nicyo mbangi, mimi nawachukia, na unajua sababu gani nawachukia? iricecekera. Mungu akanyamaza, ndakomeza ndasoma, nikaendelea kusoma, ngira ahantu Yesu yarabambye ku musaraba, nikafika mahali Yesu amesulubiwa msalabani, areba wa Bayahudi, naangalia Wayahudi wale basa n'Abahutu, wanakaa tu Wahutu, arabitegereza, nikawatazama, bamubambye ku musaraba, wamemsulubisha msalabani, bamuteye imisumari mu biganza, hata wamempigilia misumari kwa mikono, bamwambitse ikamba ry'amahwa, wamemvalisha kofia ya miba, bamubeshyeye, wamemdanganyishia, yambaye ubusa, amevaa uchi, arabitegereza, anawatazama, arazamura ijwi, akapandisha sauti, ati tubabarire, Baba wasamehe. mitamuga ngo oya, kasema hapana, oya, hapana, umva Yesu, oya, sikia Yesu, hii nimekataa, ibindi byose wavuze ndabyemera, mengine yote ulisema nakubali kabisa. ubabarira uta abantu bagushyize ku musaraba, unasamea hati watu wamekusulubisha msalabani. Biblia ndaifunga, Biblia nikaifunga,
mara iminsi ndwana n'iryo sengesho. Kachukua siku napigana na ombi hili. Ariko se koko iri sengesho wararisenze. Lakini ombi hili uliliomba kweli? Nabumbura Biblia nkasanga niryo riri. Nikifungua Biblia napata iko pale pale. Nari hindukiza iburyo n'ibumoso ngo ndewe wenda ko hari ijambo ntumvise neza. Nabalisha kutafuta kama kuna neno sijasikia vizuri. Nashaka mu Cyongereza ngashyira mu Gifaransa ngasanga byose bivuga. Tafuta kwa Kiingereza kwa French napata ni vile vile. Ngeza aho ndatsindwa. Nikashindwa hivyo. Abantu varero Yesu. Kasema sasa Yesu. Basi udusigira bakeya. Sasa ungetuatia wachache. Tukabamanikaho umujinya. Tunawaweka hii hasira yote. Ariko mbabarira abantu. Lakini nisamee watu. Banyiciye data. Waliniulia baba. Bakanyirukana mu kazi bakanyicira buruse nari mbonye ngiye muri Amerika. Wakanifukuza kazini na kukosa mambo hayo nilikuwa nimebahatika kupata. Ariko nemeye kugukurikira. Lakini kwa maana nimekubali kukufuata. Reka mbigerageze. Acha nijaribu. Ndibuka umunsi nasenze nihana kwanga Abahutu. Nakumbuka siku niliomba nikitubu kwa kuwachukia Wahutu. Byarabanje birananira. Ilinishinda kwanza. Ngeze aho ndabanza nemera ko ndi umunyabyaha. Kufika mahali nikakubali mimi ni mwenye dhambi. Kuriya mu bantu twanga. Kwa watu tunaochukia kawaida. Habarimo n'abadufashije. Kuna hata watu walitusaidia. Burya nimwitegereza. Hivi mkitazama kwa makini. No muri bariya bose babagiriye nabi. Hata kwa wale wote waliwatendea mabaya. Harimo n'abari inshuti zanyu. Kuna wale walikuwa marafiki zenu. Harimo n'ababafashije. Kuna hata watu waliwasaidia. Nuno munsi bakibafasha. Hata siku ya leo bado wanawasaidia. Bakibabwira atari ko turacyari bene data. Wanawaambia lakini bado sisi ni ndugu zenu. Ndabeshya. Je, nadanganya? Nashubije amaso inyuma nsanga mfitemo benshi b'inshuti zanyu. Na nikikumbuka napata ni kweli na marafiki wengi. Tena wa kweli. Ndabona ko urwango. Kasema chuki rutera kubona nabi. Inakusababisha uone vibaya. Ukanavuga n'ibitari byo. Hata unasema mambo yasiyofaa. Ariko mbwira Imana, ariko rero Imana. Lakini kaambia Mungu, sasa Mungu, abangaba bo. Hawa wote hawa. Urabizi? Unajua vizuri? Baza bagakubita papa. Walikuja wakampiga baba yangu. Abase ntiwababonye. Si uliwaona? Abangaba muri 73. Hawa 73. Uyu ntiyanyirutse inyuma ntumuze. Huyu si alinikimbiza, unajua haya? Ejo bundi muri 83. Hata juzi 83. Banyirukana mu kazi. Wakiliponifukuza kazini. Wibagiwe amagambo uyu mugabo yambwiye. Umesahau maneno huyu aliniambia? Wibagiwe amanyangu uyu nguyu. Umesahau makosa huyu mtu. Bani gamwe ngo subira ku musaraba. Mungu akasema rudi msalabani. Tumbire shobuja amanitse. Angalia baba yako akiwa msalabani. Yambaye ubusa. Amevaa uchi. Abamubambye bacyahagaze. Wale walimsulubisha wamesimama. Abandi barimo kumuseka. Wengine wanamchekelea. Arabareba. Akawatazama. Abantu yagiriye neza. Akawafanyia mazuri. Uriya si wa mugabo. Yule si ni yule mme. Ntiyari impumye. Si alikuwa kipofu. Sinamuhumuye maso. Silifungua macho yake. Uriya si wa wundi. Yule si ni yule mwingine. Umwana we ntiyari yapfuye nkamuzura. Mtoto wake alikuwa amekufa nikamfufua. Abenshi muri abangaba. Wengine kwa hawa. Sinabatubura imigati bakarya. Siliwapa mikate wakakula. None ibi nibyo wanyituye. Sasa haya ndio wananifanyia kweli. Data waborire. Baba wasamehe. Ko batazi ibyo bakora. Kwa maana wajui wanachokifanya. Naramenetse. Nilivunjika hiyo siku. Wanumva Yesu. Nasema sikiza Yesu. Sinigeze mpitamo kuba umututsi. Siku kuchagua kuwa mtutsi. Ariko nahisemo kuba umukristo. Niliamua kuwa mkristo. Ngiye gukora nk'umukristo. Nataka kufanya kama mkristo. Ndabababariye. Nimewasamehe. Umpe imbaraga zo kubababarira. Unipe nguvu za kuwasamehe. Arambwira ngo yasaho bigarukira. Kasema hapana yaishi hapo. Ngaho noneho basabira umugisha. Sasa waombe baraka. Niba hari ikintu gikomeye kibaho. Kama kuna kitu kigumu kiko. Ugusabira umugisha umuntu wakwici. Ni kuombea adui yako baraka. Ujya kubumbura umunwa ngo umusabire umugisha. Kufungua mdomo muombe baraka. Umutima uravuga ngo ya araka. Roho inasema hapana naende akufie huko. Aho rero niho nageze ndaturika. Hapo ndo mali nilifika nikapasuka kabisa. Ndarira. Nikalia. Nararize ndarira nsengera abo bantu ndarira. Nimelia nikalia nikiombea watu hawa. Liste yari ndende nayirangije naguye agacoho naniwe ndasinzira. Liste ilikuwa mrefu sana nilimaliza kama nimechoka nikalala. Ariko nkangutse. Lakini nilipoamka wari kumbwira ngo nguruki. Yule angeniambia nipae. Mwari kumbona ndenze umusozi nguruka. Mngeniona juu ya milima nikipaa. Ikintu kibikubwira. Kitu nachokwambia. Bwarakeye nsubiye ku ishuri. Niliporejea shuleni. Umubikira twakoranaga. Yule msichana tulikuwa tunafanya kazi naye. Arandeba. Akanitazama. Arambwira ngo je. Kaniambia wewe. Niki cyakubayo? Ni nini imetendeka kwako? Ni kubera iki? Ni kwa sababu gani? Ntabwo ushobora kumva ukuntu usa. Hauwezi kusikia jinsi ulivyo. Nisenda sane. Kamuza je nakaa vipi? Waturutse hepfo hariya. Umetoka huko chini? Ngo nibaza niba ari wowe. Nikajiuliza kama ni wewe. Urasa neza ntigeze mbo. Kwa maana unakaa sawa hii. Nawe ndeka nkubwira uko byagenze. Acha niwaambie jinsi ilikuwa. Reka tujye mu biro byawe.
Acha tuende kwa ofisi yako. Mbanze musabe imbabazi. Nikuombe msamaha kwanza. Uwo mubikira nari naramugoye. Kwa maana msichana alikuwa nimemsumbua sana. Yari umuhutukazi. Alikuwa msichana muhutu. Kandi urumva yaranyoboraga. Na unasikia alikuwa ananiongoza? Nkamusuzugura. Nilikuwa namdharau. Kwa nini namwambia nimva masiri? Ntukagire icyo umbwira. Anamwambia usiniambie chochote mimi. Nani mbanze musabe imbabazi. Sasa acha nikuombe msamaha kwanza. Uri directrice w'ikigo. Wewe ni mkubwa wa shule hii. Wambonye nza hano. Umeniona nikikuja hapa. Ariko ntabwo nzi. Lakini hunijui. Reka nkubwire uko naje aha. Acha nikwambie jinsi nimekuja hapa. Naje aha kubera karengane. Nimekuja hapa kwa sababu ya kusalitiwa. Nitegura kujya kwiga muri Amerika. Nilipojiandaa kwenda kusoma Marekani. Ngiye gukora PhD. Nilikuwa naenda kufanya PhD yangu. Ndi umwarimu muri university. Nikiwa mwalimu katika university. Ibara wiraza. Nilikuwa huko. Ya karengane. Kwa sababu ya kusalitiwa. Banyohereza kwigisha hano muri Tronco. Wakanituma kufunza hapa. Nzambabaye. Nikakuza nimehuzunika sana. Ndakaye. Na hasira mingi. Ndagusuzugura. Nikakudharau. Umbabarire. Nisamee sasa. Kuko narakijijwe. Kwa maana nimeokoka. Kandi ibyo wabonye ni ukuri. Na tena umeona ni ukweli. Ejo Yesu yarambaze. Jana Yesu amekuja kwangu. Avanamo umutima nari mfite. Akatoa moyo niliokuwa nayo. Aneramo umutima mushya. Akanipa moyo safi mpya. Ibyo wambonagaho. Yale ulikuwa unaniona hapo. Ntabyo uzongera kuba. Hautayaona tena. Ugiye kubona isura y'umwana w'Imana. Utaona sura ya mtoto wa Mungu sasa. Bona masera araturitse arariza. Nikaona naye ameanza kulia. Ko ntiyaranze. Kwa maana hakuwa ananijua. Yarazi ibyanjye. Hakujua mambo yangu. Ariko Imana ikuremera umutima mushya. Lakini Mungu anakupa moyo mpya. Ndababwira najyaga ndwara igifu. Naambia nilikuwa nagonjeka iyo natekerezaga ibyatubaye. Nikiwaza mambo yalitutendekea. Harwara igifu. Nagonjeka alsas. Ariko maze kubyihana. Lakini baada ya kutubu. Ubu niyo wafata ubugari. Hivi sasa hata unipe ugali. Ugafata urusenda. Uchukue pilipili. Ugakora isosi y'urusenda. Unafanya sosi ya pilipili. Narurya nkarenzaho amazi. Naweza kula ni kunywa maji. Igifu cyanjye cyarakize burundu nta. Na nimepona kabisa sina alsas. Kuko hari indwara turwara. Kwa maana kuna magonjwa tunagonjeka. Kubera ko gahinda katujyamo. Kwa maana huzuni iliyo ndani yetu. Ndio maana hariya mu Baheburayo. Ndio maana katika Waebrania. Bavuga ngo mwirinde hatagira umuzi wo gusharira umera. Nasema mjilinde kusikwe na yule ataingilia. Anasimamisha mioyo yenu. Ngo benshi bagahumana. Na wengine wanakuwa wachafu. Ibyo nakize ni byinshi. Yale nimepona ni mengi. Ariko Imana yacu nawe ishobora kugukiza. Lakini nawe Mungu anaweza kukuponya pia. Yabuze mabicayemo hano. Hatujui wale wameketi hapa. Nabo barwaye nkuko nari ndwa. Wali wagonjwa kama jinsi alikuwa mgonjwa. Nigeze kwigisha abapfakazi. Niliwaifunza wajane siku moja. Na genocide yakorewe Abatutsi. Kwa ile genocide ya Watutsi. Tusohotse umugore umwe arazarambwira ati pastor. Mama mmoja akakuja kanishika mchungaji. Atuje witonda biriya bintu ntukabivuge cyane. Unasema pole pole mambo yale. Ati kuko uri umugabo. Kwa maana wewe ni mume. Hari ibintu utazi. Kuna mambo ujui. Hari ibintu utanyuze. Kuna mambo ukupitia wewe. Anekerereza inkuru ye. Akanipea habari yake. Umubyeyi ungana nanjye. Tazama mzazi kama mimi. Ati banyambitse ubusa. Walinivalisha uchi. Bantembereza ku musozi. Wakanitembeza kwa mlima. Watu wote wakinitazama nikiwa uchi. Barangije. Lakini baada ya hapo abana bangana n'abanje. Wakanipa watoto sawa na wangu. Kandi bamaze kubica. Na wangu walikuwa wamewaua. Babankiniraho. Wakanichezea hapo. Bene nk'ibyo wabibabarira. Ndabona ntubizi mubyeyi. Kasema wajua nini mama? Iyo Jesse ntabwo nabyumva koko. Haya siwezi kuyasikia kamwe. Ariko reka nkubwire. Lakini acha nikwambie. Uyu mwami nababwiraga. Uyu bwana nawaambia. Baramufashe. Walimchukua. Ari umwigisha w'ikimenywa bose. Alikuwa mwalimu wote wanajua. Baramufata. Wakamshika. Baramufata. Wakamshika. Bamwambika ubusa. Wakamvalisha uchi. Ubusa buri. Bamumanika hejuru aho abantu bose bamubona. Wakamsulubisha msalabani. Abagore baraza baramureba. Mama wakakuja wakamtazama. N'abana baramureba. Hata watoto wakamtazama. N'abagabo baramureba. Hata waume wakamtazama. Isi yose iramureba. Dunia mzima ikamtazama. Data wabare ko atazibyo. Alafu akasema baba wasamea wajue wakifanyaje. Kugira ngo umusange ko n'umusanga ashobora kubyumva. Hivyo ukikuja kwake atayasikia haya. Akakuruhura. Na anakupumzisha. Umumama yarambye ati mama akasema ibyo mbwengeye kubigerageza. Hayo umeniambia naenda kujaribu. Kuko hari umuntu ndambiwe. Kwa maana kuna mtu amenichosha. Hari umuntu ndambiwe. Kuna mtu amenichosha kabisa. Ndabyuka mu gitondo nkasanga yicaye ku musego wanjye. Amka asubuhi napata amekaa kwa kiti changu. Najya kurya ku meza nkasanga yahanhanze. Hata kwa meza napata. Kuko iyo wanga umuntu. Kwa maana ukichukia mtu. Ujya kuryama ugasanga yagutanze mu gitanda. Ukienda kulala unampata huko kitandani. Wakwicura ugasanga kwicaye iruhande. Ukiamka unampata kando yako. Kanda dahari. Na hayuko. Ukibagirwa bagukunda ugahora utekereza uwakugiriye nabi. Unasahau wanaokupenda unakumbuka yule tu alikukosea. Ariko iyo umurekuye. Lakini ukimwachilia tu. Ukamuha Yesu. Unampa Yesu. Ukamubwira uti Yesu. Unamwambia Yesu. Uyu muntu ndamubabariye. Uyu mtu nimemsamehe. Simbikoze kugira ngo amererwe neza gusa. Si ili akuwe mzuri tu. Ahubwo bikoze ngo jewe ngire. Lakini ili mimi nipone. Imana iravuga ngo yes. Mungu anasema ndio. Utangiye kugira umutima nk'uwa Yesu. Hivyo umeanza kuwa na moyo kama wa Yesu. Haleluya. Haleluya. Kuko uyu mutima. Kwa maana moyo huyu ni ushobora gusengera igihugu kigakira. Ndio unaweza kuombea taifa linapona. Uyu mutima. Moyo sawa huyu. Ni ushobora gusengera igihugu kigahinduka. Unaweza kuombea taifa linageuka. Muzi umugabo witwa Yona. Unajua mzee anaitwa Yona?
atwigisha isomo rikomeye cyane. Anatufunza somo kubwa. Ntabwo ushobora gusengera abantu wanga. Uweze kuombea watu unachukia. Yona yangaga abantu bininiwe. Yona alikuwa anachukia watu wa Nineve. Ubwami bwa Ashuri. Kwa maana huko kwa ubwo bwasenye Israeli y'amajyaruguru. Walikuwa wameharibu Israeli ya kusini. Butangiye gukomera. Ni wakati walikuwa wameanza kuimarika. Akaba n'abanzi bacu. Akasema wale ni maadui zetu. Ahubwo niba Imana yagiraga vuba. Hata Mungu angefanya haraka tu. Abicika barimbura. Anawaua na wamaliza. Imana imutumyeyo. Mungu akamtuma huko. Yanga kujyayo. Akakataa kwenda. Naho agiriyeyo. Hata ukienda huko ababwira igice cy'ubutumwa. Alipoenda kwa ubiria nusu ya habari. Undi Imana yarambwiye ngo genda umbwirire abantu bininiwe. Mungu alisema naambia watu wa Nineve. Ngo ibyaha byabo byirundanije bigeze imbere yawe. Naambia wamekuwa mingi imenifikia. Bihane mbababarire. Sasa watubu ni wasamehe. Ariko agezeyo. Lakini alipofika huko. Ntiyababwira ngo bagiye kurimbuka kubera ibyaha byabo. Hakuambia watangamia kwa sababu ya dhambi zao. Ahubwo abatera ubwoba. Lakini akawaofisha. Ni iminsi 40. Ni siku 40. Ininiwe nta buye rizaba rigeretse kurindi. Hakuna kitu itakuwa juu ya ingine. Ariko umwuka aramanuka. Lakini roho akashuka. Abibasobanurira nkuko Imana yabishakaga. Akaelezea kama jinsi Mungu alikuwa anataka. Ngeze ku mwami wao. Ilipofika kwa kiongozi wao. Atanga itegeko aravuga ati abantu mwese mwambara ibigunira. Akatoa akasema watu wote mvae magunia. Ninka muzishakira ibigunira. Hata magunia mvalishe ng'ombe. N'inkoko zisukume mu bizu ziyiriza ubusa. Hata kuku wa fast. Ntihagire ikintu kigenda ininiwe kitarimo gusenga kitiri. Kusikwe kitu ambacho kitaomba. Imana irahindukirira bababarira. Mungu akageuka akawasamehe. Hari umuntu wigeze kumbaza ikibazo. Kuna mtu aliweniuliza swali. Yacyanditse. Nimechiandika. Ngo Imana ishobora kureka imigambi yayo kubera amasengesho. Je, Mungu anaweza kuacha mambo yake kwa sababu ya maombi? Si mara moja si mara mbili. Imana yatumye kuri Hezekiya. Mungu alituma kwa Hezekiya. Gutunganya ibyo mu nzu yawe ugiye gupfa. Saizisha mambo yako unataka kufa. Hezekiya ahindukirira Imana. Hezekiya akageukia Mungu. Ariko tubuse nimfa nkagikuzimu. Sasa nikikufa niende. Nzakuramya. Nitakuabudu aje. Imana irabyumva. Mungu akasikia. Wibuke ibyiza nakoreye iki gihugu. Kumbuka mazuri nimetendea taifa hili. Nilikuwa nakuabudu. Ibwira Yesaya ngo subirayo mumbwirire. So akasema rudi umwambie. Ongerewe imyaka 15. Nimeongezea miaka 15 ya kuishi. Uretse ko muri imyaka 15. Hata usipokuwa kumpa miaka 15 tu. Yakoze ibintu bibiri. Alifanya mambo mawili. Yagaragaje ubwiyemezi. Na dhihirisha kiburi. Abantu bavuye Babuloni. Watu wanatoka Babylon. Araza batwara bere ku butunzi bwose bw'ibyo yagezeho. Akaonyesha utajiri wake wote. Umuhanuzi araza aravuga ati ibyo waberetse ni ibiki? Nabii akakuja akauliza umefanya nini? Ati ibi byose bazabijyana i Babuloni. Haya wote watabeba huko Babylon. Bari baje gutata igihugu ngo barebe imitungo mufite. Walikuwa wamekuja kuangalia taifa lenu. Ikindi yakoze burya. Kingine alifanya. Yabyayemo umwana. Alizaa mtoto. Iyo aba yarapfuye kiriya gihe. Kama angekufa wakati huo. Hari umuntu witwa Manase utari kuba yaravutse. Kuna mtu anaitwa Manase ambaye hangezaliwa. Niwe mwami wononnye Isirayeli kuruta abandi bose. Ndiye mfalme aliharibu Israeli kushinda wengine. Ariko ntabwo yarabizi ko bizagenda bityo. Lakini hakujua mambo yataenda hivyo. Ibyo nta wabimuhora. Hakuna mtu alimwambia. Uwo si umwe. Huyo si ni mmoja. Wa kabiri ni Yona. Wa pili ni Yona. Yabwirije Niniwe. Alifunza Nineve. Imana aravuga ngo genda ubabwire. Mungu akasema enda waambie. Iminsi 40. Siku 40. Haraba nta buye rigeretse kurindi. Hakuna jiwe itakuwa juu ya ingine. Bihannye. Wakitubu. Imana yisubiraho. Mungu akageuza mpango wake. Akawasamehe. Gusenga kwacu. Kuomba kwetu. Kujya guhindura ibyo Imana yavuze. Kunageuza yale mambo Mungu amesema. Kuko kenshi Imana ituvuzeho ibibi. Kwa maana Mungu akisema mambo kwetu. Ntabwo bishaka kubisohoza. Hataki kutimiza yale. Ahubwo bishaka ko twihana. Lakini anataka tutubu. Kugira ngo tubabarire. Ili atusamehe. Haleluya. Haleluya. So, nimuzumva ubuhanuzi. Mkisikia unabii. Tuzabyigaho ejo. Tutasoma haya kesho. Babwira ngo imbere hari intambara. Mbele kuna vita. Imbere hari ibyago. Mbele kuna matatizo. Suko Imana iba yabigambiriye. Sio kwa maana Mungu amepanga hayo. Ibirimo kubereka ibyo Satani agiye gutegura. Anaonyesha yale shetani anaandaa. Ngo nimuhagarare mu bibuze. Ili msimame mkatae. Iyo ari ibintu byiza. Yale ni mambo mazuri. Ababwira ibyo Imana igiye gukora. Yale Mungu anataka kufanya. Ngo nimubikurure. Ili muyavute. Mubizane bibi. Muilete biwe. Nuko basobanura ubuhanuzi. Hivyo ndio wanafafanua unabii. Ariko umutima ukomeretse. Lakini moyo ulio na maumivu. Ntushobora gusengera igihugu. Hawezi kuombea taifa. Ndibuka muri 90. Nakumbuka 90. Ejo nahoze mbibabwira. Juzi niliwaambia haya. Inkotanyi zarateye. Hao walikuja kwa taifa. Abatutsi turanezerwa. Sisi tukafurahia sana Watutsi. Abahutu bararakara. Wahutu wakakasirika. Kandi twese twarasenganaga. Tena sisi wote tulikuwa tunashiriki pamoja. Twajya mu masengesho. Ukienda kwa maombi, Mana uzikubite. Baba wachape hawa. Natwe turimo ngo Mana uzirinde. Na mimi nasema Mungu walinde. Ayo masengesho ntabwo ashobora guhindura ikintu cyose. Maombi hayo hayawezi kugeuza chochote. Ko ni muhuje umutima. Kwa maana roho zenu ziko pamoja. Nyuma ya 94. Baada ya 94. Nabwo twari dufite ibintu nk'ibyo.
Tulikuwa na mambo kama hayo. Kwa mwari bagifite ibyiringiro yuko ngo ingabo zabo zizagaruka. Wengine walikuwa na matumaini kwamba jeshi lao litarejea. Natwe tugasenga ngo ntizigaruke. Na tulikuwa tunaomba wasirejee. Akaboko tujya gusengera igihugu. Hata tulikuwa tunaenda kuombea taifa. Amasengesho Imana ikayasesa. Maombi Mungu anaharibu yote. Inshuro ebyiri. Mara 2. Natumije amasengesho Imana irayasezerera. Niliomba maombi lakini Mungu akakataa. Ikaturondora. Natubeba. Kumva umuhanuzi arahagurutse. Nasikia nabii anasimama. Imana iravuze ngo mwese mutahe. Mungu amesema nyinyi wote mwende nyumbani. Ngo ntimushobora guhuza umutima kuri iki kibazo. Hamwezi patanisha moyo kwa shida hii. Jewe numvira Imana. Mimi nikatii Mungu. Amasengesho nkayasezerera. Maombi na yaacha chini Kristo. No gupfa byambera inyungu. Hata kufa ni faida kwangu. Handa kavuga ngo jewe. Tena akasema mimi. Ngo ubu ndiho. Niko sasa. Wariko sijuriho. Lakini si mimi naishi. Ngo ni Kristo uriho muri jewe. Ni Kristo anaishi ndani yangu. Uwo ni umutima ukundi. Huyo ni moyo unapenda Mungu. Haleluya. Haleluya. Hari indirimbo njya nkunda cyane. Kuna wimbo huwa napenda sana. Se buriya murayizi? Sijui kama mnaifahamu. Nabonye umukunzi mwe. Nimepata mpenzi mzuri. Yarankunze na. Alinipenda kama si mzuri. Iyo nanga yiyorera igenda ndashaka kwiyumvira amajwi y'abantu. Jumugozi hari rwaruko rw'izongoyi zezanteye kubimbata yerwo segenduwe nawe nuwanjye kugeza iteka sege nabonye y'umukunzi mwiza kera yaramfiriye yaranguza ubugingo nawe yaranyiha yeno n'ibintu mfite byose ntabwo nkibigunira ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi. Haleluya. Amen. Uyu yari yarabisobanukiwe. Huyo alikuwa ameelewa mambo haya. Aravuga ngo nabonye umukunzi mwiza. Nimepata mpenzi mzuri. Yarankunze ntamuzi. Alinipenda kama simfahamu. Ariko nanjye ubu ngubu. Lakini nami sasa hivi ndamukunda. Ninampenda. Ibyo ntunze. Haya yote ninayo. Nanjye ubwanjye. Hata mimi kivyangu. Nibyo umucunguzi. Ni wa huyo mwokozi. Haleluya. Amen. Uyu ndiwo mutima uvamo abanyamasengesho. Huyo ndio moyo unatoka ombezi. Uyu ndiwo mutima uvamo abakozi b'Imana. Huyo ndio moyo unatoka watumishi wa Mungu. Ukajya ukorera Imana. Unamtumikia Mungu kuko uyikunda. Kwa maana unampenda. Haleluya. Amen. Ugakorera Imana. Nitamtumikia Mungu kuko uyikunda. Kwa maana nampenda. Reka nihute nababwiye ko mbabwira ibintu bine. Sasa niwaambie mambo manne kwa haraka. Ndabona icyambere nagitinzeho cyane. Ariko ubundi kiri cyatumye icyambere ngitindaho. Kwa maana nimekawia kwa mambo ya kwanza. Ndagikunda cyane. Ninakipenda sana. Byose niyo nabireka. Mengine yote hata nikiacha. Ariko kiriya mukakimenya. Lakini muelewe mambo jambo hili. Cha kabiri ariko. Cha pili. Kugira umutima. Kuwa na moyo. Umuntu uzakorera Imana. Mtu atakayemtumikia Mungu. Umuntu uzasenga Imana. Atakayemuomba Mungu. Agomba kugira umutima ukunda abantu be. Anafaa kuwa na moyo unaopenda watu. Umutima ukunda abantu be. Unaopenda watu wake. Umupastor uzagira itorero. Mchungaji atakayekuwa na kanisa. Rigakura. Na linakomaa. Likamera neza. Linakuwa sawa. Agomba kuba akunda abantu be. Anafaa kuwa anapenda watu wake. Nuko umushumba wese. Kwa maana mchungaji yeyote. Uragira inka zikamera neza. Anaelisha kondoo anakuwa sawa. Abakunda inka. Anapenda Mungu. Twaragiraga inka. Tulikuwa na ng'ombe zamani. Aho bashumba ubona. Wachungaji nao waona. Akaragira inka. Anachunga ng'ombe. Kuko agomba kuragira inka. Kwa maana anafaa kuchunga ng'ombe. Ariko ukabona abandi. Lakini kuna wengine baragira inka. Wanachunga ng'ombe. Ukabukunda inka. Vingine. Je, nakundaga inka. Mimi nilikuwa napenda ng'ombe. Ngiye mu kazi. Nikienda kazini. Inka nari mfite zose. Ng'ombe zote nilikuwa nazo. Mbwira mama. Nikaambia mama yangu. Ntabwo nshaka kugira umutima uhoro urehareha. Mimi sitaki kuwa na moyo unao matatizo. Ubu inka nazihannye. Hizi ng'ombe nikizichukua. Ati nta wihana inka.
Hakuna yule anachukua ng'ombe. Zihe bakuru banjye n'abarumuna banjye. Wapatie wakubwa wangu na wadogo wangu. Ntabwo nzaragira abantu ngo nge nza no kuragira. Mimi sitachunga watu nichunge na ng'ombe pia. Umutima wanjye we kujya uhora wicaye n'abandi mu rusengero ngumva nagiye kureba. Moyo wangu sikuwe hapa ukuwe na huko kwa ng'ombe pia. Inka ndazihana. Nikapeana ng'ombe hizo. Ushobora kumva ari ubusazi. Naweza sikia kama hii ni wazimu. Ariko nari ngiye mu kintu kimwe. Lakini nilikuwa nimeingia kwa jambo moja. Ngiye kuragira iza Yesu. Nilikuwa naenda kulisha kondoo wa Yesu. Ndagenda. Hivi. Ko hari igihe uragira. Kwa maana kuna wakati unachunga. Je nkunda wa Kristo. Mimi napenda wa Kristo. Hari igihe njya ndiri imbere y'aba Kristo. Kuna wakati wanakuja mbele ya wa Kristo. Umwana umwe. Mtoto mmoja yari umuyobozi w'urubyiruko. Alikuwa kiongozi wa vijana. Aza gusambana n'undi mwana. Akafanya usharati na mtoto mwingine hapo. Kampa mimba. Bibi kibazo. Kakuwa shida kubwa. Namasha urampemuki. Sasa umenifanyia nini jameni? Ariko uzaze wihane. Lakini kuja utubu. Tukubabari. Tutakusamehe. Arazagarira imbere y'urusengero. Akasimama mbele ya kanisa. Asaba imbabazi. Akaomba msamaha. None ngiye kumusengera. Nilipoenda kumuombea. Amarira araza. Nikaanza kulia. Sohotse abantu barambwira ati ko pasto. Nilipotoka watu wakaniuliza lakini mchungaji. Uri muzima. Sasa una shida gani wewe? Umuntu w'umusaza nkawe twuba. Mzee kama wewe tunaheshimu hivi. Imbere y'abana n'abagore n'abantu. Unaenda mbele wa mama na watoto unalia kweli? Mwe ntabwo mwigeze muragira inka. Sasa nyinyi hamtachunga ng'ombe ndio maana. Umushumba ukundi inka. Yule anayependa ng'ombe zake. Inka kundi yo yapfuye. Ng'ombe ikikufa tu ararwara. Anagonjeka. Uko nakundaga inka. Kwa maana nilikuwa napenda ng'ombe. Niko nkunda wa Kristo. Hivyo ndivyo napenda wa Kristo pia. None mfusha umuyobozi w'urubyiruko. Hivyo nikipoteza kiongozi. Nikose kuhuzunika kweli. Buriya hari umutima. Hivi kuna moyo ukoresha abantu. Unaotumia watu. Umutima Imana yishimira. Yule ambaye Mungu anafurahia. Abayumbe mu mpepere ndebe abayumbe. Waombezi mpepee. Umva abayumbe. Msikize waombezi. Kugira ngo muzavemo abantu Imana ikoresha. Ili mlete watu Mungu awatumie. Uko muzakunda abantu b'Imana. Mnafaa kupenda watu wa Mungu. Ukajya ujya imbere y'Imana ubabajwe nabo. Unaenda mbele za Mungu kihuzunika kwa watu hawa. Ukaririra Imana kwa Imana. Reba barimo bararimbuka. Unalilia Mungu na mbele sasa watu hawa wanaangamia. Bararimbukira mu businzi Imana agira ikintu ukora. Wanaangamia kwa ulevi. Unaomba Mungu awaokoe. Ari abantu baba muri Biblia. Kuna watu wako katika Biblia. Bari bafite uwo mutima. Walikuwa na moyo sawa huyo. Umwe muri bo ni Mose. Mmoja wake ni Musa. Mu gitabo cyo Kuva. Kwa katika kitabu cha Kutoka. Igice cya 32. Mstari wa 32. Hari Imana yamubwiye. Kuna mahali Mungu amemwambia. Musa. Ngo abantu bakoze ibyaha. Hao watu wamefanya dhambi. None mvi imbere. Sasa toka mbele yangu. Ndabarimbura. Nitawadhibu. Nindangiza. Nikimaliza. Ndagukora mu bundi bwoko bukomeye. Nitakufanya taifa lingine kuu. Mose aritambika. Musa akasimama mbele. Aravuga ngo Yamana. Akasema hapana Mungu. Mbere yuko wica aba bantu. Kabla ya kuua watu hawa. Banzu nyici. Niangamize kwanza. Barapfa ruko namaze gupfa. Watakufa hapa nimekufa. Ntabwo bari upfe nyuma yanjye. Hawatakufa nyuma yangu. Hawatakufa mbele yangu. Ndahagarara imbere yawe. Ndasimama mbele yako. Ubanzu nyici. Uniue kwanza. Hanyuma ubice. Kisha uwe sasa. Imana irababarira. Mungu akawasamehe. Ko Mose yakundaga abantu. Kwa maana Musa alikuwa anapenda watu hao. Buri cyatumye Dawidi ajya kurwana na Goliath. Sababu gani Dawidi amepigana na Goliath? Yari yabonye agasuzuguro ka Goliath. Alikuwa ameona madharau ya Goliath. Ku bwoko bw'Imana. Kwa taifa la Mungu. Aravuga ati ku rukundo nkunda Imana yanjye. Akasema kwa upendo napenda Mungu wangu. No ku rukundo nkunda abantu banjye. Na naopenda watu wangu. Ntabwo nzihanganira akagasuzuguro. Siwezi vumilia madharau haya mimi. Aritambika. Akasimama mbele. Haleluya. Amen. Hari umugabo witwa Yeremia. Kuna mume anaitwa Yeremia. Hari sengesho yasenze reka ryo ndisome. Kuna ombi aliomba, acha tusome. Yeremia igice cya 9. Sura yake ya 9 Yeremia. Ntabwo nzi niba Biblia zanyu zikoze nk'iyanjye. Sijui kama Biblia zenu ni sawa na yangu. Iyanjye bitangirira mu gice cya 8. Yangu inaanza kwa sura ya 8. Ku murongo wa 23. Mstari wake wa 23. Banzu rero niba bihura. Wewe utangire ku 9. Wengine tutaanza sura ya 9 mstari wa kwanza. Umurongo wa mbere. Ndio. Hano muri Biblia y'Ikinyarwanda avuga ngo ye baba we. Nasema hapa laiti. Icyamu mutwe wanjye ukaba miriba ry'amazi. Kichwa changu kingekuwa kama maji. N'amaso yanjye akabisoko y'amarira. Na macho yangu kuwa chemichemi ya machozi. Kugira ngo ndire ku manywa na nijoro. Ili nipate kulia usiku na mchana. Ndirira abantu banjye bishwe. Kwa ajili ya wao waliouawa. Icyamu hagagira icumbi ry'abagenzi mu butayu. Ningekuwa na mahali pa kukaa jangwani. Kugira ngo nsije abantu banjye nje kure yabo. Kibanda cha wasafiri nipate kuona watu wangu. Kubose ari abasambanyi n'iteraniro ry'abariganya. Wana wao ni wasinzi wote pia katika mkutano wenye hiana. Bafura ururimi rwabo nk'umuheto. Upinda ulimi wao. Rukarekura ibinyoma. Kama ukwamba ni upinde.
bagumirije gukomera mu gihugu ariko si ukuri kubakomeje, na wamepata nguvu kukaa nje lakini si kwa uaminifu, kuko bava mu cyaha bakajya mu kindi, maana uendelea toka ubaya hata ubaya, kandi ntibanze, hawajijui mimi. ni kuiteka avuga. Hivi ndivyo Mungu asema. Ariko Yeremia amaze kumva ibyo ngibyo, Yeremia aliposikia haya, bati Mana icyamu umutwe wanjye ukaba mirima ry'amazi, Mungu laiti kichwa changu kingekuwa kama maji, n'amaso yanjye akabisoko y'amarira, na macho yangu kuwa chemichemi ya machozi, ngo ndirire abantu banjye bishwe, nililie watu wangu wanaoangamia. Uyu mutima Moyo sawa huyu ndawuzi, na ujua kwa buriya muri 94 hivi 94 twapfushije abantu benshi, tulifisha watu wengi sana, kandi namwe mwapfushije abantu benshi, hata nanyi pengine mlifisha wengine. Najyaga nicara nkavuga ni Mana, Nilikuwa na keti nasema Mungu, ababyeyi barapfuye, wazazi wameaga, none hasigaye imfubyi, sasa kuna baki tu mayatima. abasore barapfuye, Vijana walikufa, abakobwa barapfuye, wasichana wamekufa, hasigaye abakecuru batagira ubitaho, kuna baki tu wazee hawana wa kuwajali. Amarira kaza, Nalia machozi. buriya utangiye kuba umunyamasengesho, Hivyo ukianza kuwa mwombezi, uririra Imana kubera ibyago by'abantu bawe, ukililia Mungu kwa sababu ya matatizo ya watu wako, uririra Imana amarira kaza, unalilia watu machozi yanakuja. hari ikintu nahungaga iteka. Kuna kitu nilikuwa napotelea milele. Ndibuka twigeze gukora igiterane kuri stade, Tuliwekuwa na kongamano huko kwa stadium, hari abayobozi benshi, kulikuwa na viongozi wengi, barampamagara, wakaniita, Pastor Antoine, kaniita mchungaji Antoine. banyitaga pastor, icyo gihe nari ntaraba pastor ariko niko banyitaga, Wakati sikuwa mchungaji lakini walikuwa wananiita mchungaji, kugira ngo bari babizi ko nzabaho, pengine walikuwa wanatabiri nitakuwa mchungaji. wowe urasengera imfubyi n'abapfakazi, Wewe utaombea yatima na wajane. abani baba we, mbega abantu bampemukiye, Sema sasa hao watu wananifanyia nini jameni? iteka ryose iyo nsengeye imfubyi n'abapfakazi kundira, Milele nikiombea wajane na mayatima mimi ulia, ndarira kuri televiziyo, nalia kwa TV, ariko ntinya kubibabwira, nikaogopa kuambia mambo ntinya haya, guhakana, nikaogopa kukataa, ndasenga ndifata, nikaomba kwa ujasiri. ngeze hagati sinzi ikintu navuze, Nilipofika katikati sijui nilisema nini. Ureba agahinda kabo numva Mungu tazama machozi yao, amarira aramanutse, nikalia. hapo ndavuga nta kibazo, nibura baramenya ko mbakunda, Sema hakuna shida, watajua na wapenda. jurizwa n'abantu bawe, Kuwa unalia kwa sababu ya watu wako, uririra abantu bawe. lilia watu wako. Yeremia aravuga ati ndarizwa n'abantu banjye bishi, Yeremia akasema nalia watu wangu wanaoangamia. nubwo abantu bajyaga bamuhemukira, Hata kama wanakufanyia mabaya, bakamukubita, wanampiga, bakamuta mu myobo, wanamtupa huko ariko gerezani, bamaze gupfa, lakini walipokufa yateruye amaganya, igitabo cyitwa igitabo cy'amaganya, alililia Mungu katika, aravuga ngo Mana, akasema Mungu, reba abantu banjye, angalia watu wako, reba abantu banjye bishwe Mana, tazama watu wangu waliouawa Mungu. ibi tuzabyiga ejo, Tutayasoma kesho, amasengesho yo gusengera igihugu, maombi ya kuombea taifa. ukakiririra, Unalilia taifa, ukakiririra, unalilia taifa hilo, ukakiririra, unalilia taifa. ubugiye nubwo nta babyeyi mfite muri Kongo, Hata kama sina wazazi huko Kongo, ariko ndayiririra, lakini mimi ulilia Kongo, kuko ibirimo kuberayo, kwa maana yanatendeka huko, nzi uburyo bibabaza, ninajua jinsi anaumiza. ukicara ukarira, Unaketi unalia, ariko mumfasha abasenga, kini msaidie waombezi. uriya mwuka uzenguruka aka karere, Ile roho inazunguka kwa eneo hili, ukamanuka, unashuka, ukava mu Rwanda, unatoka Rwanda, ukajya muri Kongo, unaenda huko Kongo, ukazamuka, unapanda, ukajya Sudani, unaenda Sudan, kongera ukamanuka, unashuka tena, ugahora utembera nk'inzuki zigenda hejuru y'ikirere, unatembea tembea igihe juu ya kirageze ngo hewa. dufunge ikirere, Wakati imefika igihe tufunge kirageze ngo hewa, turirire Imana, wakati imefika tubwire tulilie ngo Mungu, Mana shyira iherezo ibi bintu. tuambie Mungu maliza mambo haya sasa. Ni bande bazaririra Imana? Ni wangapi watalilia Mungu? Ni abababajwe n'abo bishwe. Ni wale wanaumizwa na wao Ni waliouliwa. bande bazarira amarira nyamarira? Ni wapi watalia machozi ya ukweli? Ni abafite uyu mutima, Ni wale wana moyo huyu, umutima nk'uwa Kristo Yesu. moyo kama wa Kristo Yesu. Yesu yigeze guhagarara hejuru ya Yerusalemu, Yesu alisimama huko Yerusalemu wakati mmoja, arayireba, akaitazama, arayitegereza, akaitazama kwa makini, ati Yerusalemu, sema Yerusalemu, wica abahanuzi ugatera amabuye bagutumweho, umeoa nabii na kupiga wale wametumwa kwako. araturika ararira. Akalia. Mujya muririra igihugu cyanyu? Je, wewe mnalilia nchi yenu? Mujya muririra abantu banyu? Mnalilia watu wenu? Yego mwageze Nairobi, Ndio umefika Nairobi, akoze nta bantu mwasize hariya? lakini je, hakuna watu umeacha huko? Nta basore barimo gupfa? Hakuna vijana wanakufa huko? Nta babyeyi barimo guhemukira? Hata na wazazi wako huko wanasalitiwa? Ninde uzarira? Nani atalia?
ndagira ngo umuntu wese aho ari hose ukunda kiriya gihugu. Nataka kila mtu aliye hapa anapenda taifa lile. Je, uretse ko duhuje ururimi. Mimi isipokuwa tu lugha moja. Bamwe tukaba tunahuje amaraso. Wengine pengine damu. Bure harabo duhuje amaraso. Kuna watu tunaambatana damu hapa. Turicara tukarira. Tunakaa tunalia. Iyo mvuze ngo duhuje amaraso. Nikisema wale tunaambatanisha damu. Kambasobanura mutaza kugira ngo ugende umunyamurenge. Acha niwaeleze msifikirie mimi ni mnyamlenge. Muri mwe ni barimo abantu bitwa abanyabyinshi. Hivyo kuna watu wanaitwa abanyabyinshi. Abo ngabo basogokuru bavindimwe. Hao babu zetu wanatoka tumbo moja. Buriya jewe mu muryango w'abanyarwanda ndi umuganzu. Mimi kwa familia ya Wanyarwanda mimi ni muganzu. Byinshi na ruganzu base bavaga indimu. Byinshi na ruganzu walitoka tumbo moja, baba zao. Ibyo bakoze singiye kubisubiramo. Ya wale walifanya sitarudia hapa. Ntabwo nshaka kuzura ibyakera. Sitaki kuleta mambo ya kale. Ariko hari ikintu gitumurira. Kuna kitu kinafanya ulie. Kuba ngo ibyo ari byo byose abandi ntacyo twaba dupfana. Sema hata kama hatuna uhusiano wowote. Ariko bavuga Ikinyarwanda. Lakini wanaongea Kinyarwanda. Ariko ntanasubira no mu mateka. Hata nikirudia kwa historia. Ibyo ari byo byose abandi bene wa. Hawa ni ndugu zangu. Tukarira. Kisha tunalia. Tukarira. Tunalia. Tukarira. Tunalilia Mungu. Kuko twapfushije. Kwa maana tumefisha wengi. Tukabwira Imana ngo Mana. Tunaambia Mungu, Mungu. Shira iherezo kuri ibi bintu. Tamatisha mambo haya. Shira iherezo kuri ibi bintu. Tamatisha mambo haya. Shira iherezo kuri ibi bintu. Tamatisha mambo haya. Kandi ashaka gutera imbuto. Nataka kupanda mbegu hii. Mubiyita Nabayumbe mwese. Wale mnajiita ombezi wote. Abari bo n'abatari bo. Wale mko hapa na mko hapa. Buri wese azamurijwe. Kila mmoja apandishe sauti yake. Abwira Imana ngo Mana. Aambie Mungu, Mungu. Shira iherezo kuri kariya ka. Tamatisha mambo haya. Shira iherezo kuri buriya bwica. Tafadhali kifo ifike mwisho. Shira iherezo Mana. Tamatisha Mungu. Ko dufite umutima ukunda abantu ba. Tunamwe unapenda watu wetu. Araho Paulo yanditse. Kuna mahali Paulo ameandika. Warumi igice 9. Warumi sura yake ya 9. Aravuga ngo ndatanga Imana aho umugabo simbeshye. Abarumi ibice 9. Warumi sura yake ya 9. Ndavuga ukuri muri Kristo simbeshye. Nasema kweli katika Kristo sitasema uongo. Umurongo wa mbere. Mstari wake wa kwanza. Kuko umutima wanjye uhamanya nanjye mu mwuka wera. Dhamiri yangu inashuhudia katika Roho Mtakatifu. Yuko mfite agahinda kenshi. Ya kwamba nina huzuni nyingi. N'umubabaro. Na maumivu. Inkuru mbi zijya zintera agahinda. Samahani. Ndavuga ukuri muri Kristo Yesu. Nasema ukweli katika Kristo Yesu. Simbeshya. Sisemi uongo. Kuko umutima wanjye uhamanya nanjye mu mwuka wera. Dhamiri yangu ikinishuhudia katika Roho Mtakatifu. Yuko mfite agahinda kenshi n'umubabaro udatuza mu mutima wanjye. Ya kwamba nina huzuni nyingi na maumivu yasiyokoma moyoni mwangu. Ndetse nakwifuriza kuvumwa no gutandukanywa na Kristo ku bwa bene wacu. Kwa maana ningeomba mimi mwenyewe nihamishwe na kutenganishwa na Kristo. Ari bo umuryango wanjye ku mubiri. Jamaa zangu jinsi ya mwili. Kuko ari Abisirayeli umugabane wabo ukaba wo guhinduka abana b'Imana no guhabwa icyubahiro n'amasezerano n'amategeko n'imihango yo gukorera Imana. Ambao ni Waisraeli wenye kule kuwafanywa wana na ule utukufu na maagano na kupewa torati na ibada ya Mungu na ahadi zake. Uyu ni umuntu ukunda ubwoko bwe. Huyu ni mtu anapenda taifa lake. Agatanga Imana nk'umugabo. Anapea Mungu mtu. Ati njangira agahinda kenshi. Anasema mimi nina huzuni nyingi sana. Ku bwa bene wacu. Kwa sababu ya ndugu zangu. Ndetse nahitamo no gupfa niba bishoboka. Hata naweza chagua kufa kama inawezekana. Ariko bagakira. Lakini wao wapone. Uyu ni umutima Imana ikunda. Hii ni moyo Mungu anapenda. Uyu ni wo mutima wari muri Kristo Yesu. Huyu ndio moyo ulikuwa katika Kristo Yesu. Muribuka mu byahishuwe igice cya 5. Mnakumbuka Ufunuo sura yake ya 5? Ngo mu ijuru bakoza peri dofu bakora nkete. Mbinguni walifanya mambo hayo. Ninde waza akajya gucungura bari abantu? Nani anaweza kuja kuokoa watu hawa? Ngo habura umuntu mu ijuru. Kukakosa mtu mbinguni. Habura umuntu mu isi. Hata duniani kukakosa mtu. No munsi y'isi. Hata chini ya dunia kulikosa mtu. Yesu aravuga ngo ya. Yesu akasema hapana. Nzabacungura. Mimi nitaenda kuwaokoa. Nzabapfira. Nitawafia watu hawa. Araza arabikora. Akakuja akatimiza yale. Araducungura. Akatuokoa. Ninde uzaririra abantu bacu? Nani atalilia watu wetu? Tukabaririra kuko barapfa mu mubiri. Tunalilia kwa maana unakufa kimwili. Ariko ibyo nabyo nibivaho.
lakini haya akitoka barapfa no mu mwuka, hata kiroho wanakufa pia, barapfa no mu mwuka, hata kwa roho wanakufa pia. mwarokotse urupfu rwa hariya, mmeokoka kifo ya huko, ariko mufite benshi batararokoka urupfu rw'ibyaha, lakini wengine dhambi bado hawajaokoka. turacyafite impamvu yo kurira, bado tuna sababu ya kulia, turacyafite impamvu yo kurira, tuna sababu za kulia. umutima ukunda abantu bawe, moyo unaopenda watu wake, uwo niwo mutima ushyira abantu ku mavi. huyo ndio unaweka watu kwa magoti. Abakristo dusengana, Wakristo tunaomba pamoja. Jamwe ngoro pastor, ananiambia mchungaji, ngo hari igihe uzishima. Je, kuna wakati utafurahi? Nimpora nishimye. Mwambie mimi nafurahi kila wakati. Ese buri gihe uvuga yuko ufite umutwaro, ufite kila siku unasema tu una mzigo. Ni ntabwo nzigera ntuza. Sema mimi sitatulia kamwe. Kibona hari abantu bakora ibyaha, nikiona kuna watu wanatenda dhambi, kuko bararimbuka, kwa maana wanaangamia. Abantu Yesu yapfiriye, watu Yesu wamekufia, bari mu byaha, wako kwa dhambi, barimo kurimbuka, wanaangamia kule. Tuhagarara hano, tunasimama hapa, tukiterera hejuru, tunarukaruka juu, barimo kurimbuka, wakiangamia tu. Tukaririmba, tunaimba, ariko barimo kurimbuka, lakini bado wanaangamia. Tugasirimba, tunacheza hapa, ariko barimo kurimbuka, watu bado wanaangamia. Ndetse hari n'abakubikora hano, hata kuna wengine wanafanya hapa, bakabyina, wanacheza, ariko nabo bari mu nzira yo kurimbuka, lakini kwa njia ya kuangamia. Tukarira, tunalia nk'umushumba, kama mchungaji. Buri munsi mba mfite abantu, siku ya leo nina watu, abagore bambwira ko abagabo babo bamereye nabi, mama ananiambia umewao na wasumbua, nkarira. Mimi nalia. Abana bambwira ko ababyeyi batabitayeho, watoto wakiniambia wazazi wanawasumbua, nkarira. Nalia tena. Rimwe ndira bandeba, na wengine wananiangalia nikilia, ubundi nkarira batandeba. Saa zingine nalia kama hawanioni. Kunda abantu bawe. Mimi penda watu wako. Umutima. Moyo. Umutima. Moyo. Ibyo ntibishobora kugaragara inyuma. Haiwezi onekana hapa nje. Yo ku mutima. Inakuwa uko ndani. Icya gatatu. Jambo la tatu gikomeye cyane nacyo. Nacho ni kikuu. Kugira ngo umunyamasengesho Imana yishimira. Ili muombezi Mungu anafurahia. Kugira umutima wejejwe. Kuwa na moyo mtakatifu. Umutima. Moyo. Wejejwe. Mtakatifu. Muzitegereze muri Biblia. Mtazame kwa Biblia. Mu Migani 15. Methali 15. Murongo 8. Mstari wake wa 8. Salomo aravuga ngo. Salomo akasema hivi. Igitambo cy'umunyabyaha. Ya kwamba kiguzi ya mwenye dhambi ni ikizira kuwiteka. Kile kisichokubalika mbele za Mungu. 15:8. 15 mstari wake wa 8. Avuga ngo iki? Inasema ya kwamba sadaka ya mtu mbaya ni chukizo kwa Bwana. Bali maombi ya mtu mnyofu ni furaha yake. Yego. Igitambo cy'umunyabyaha ni ikizira kuwiteka, ariko gusenga ko mukiranutsi kuramunezeza. Sadaka ya mtu mbaya ni chukizo kwa Bwana, bali maombi ya mtu mnyofu ni furaha kwake. Buriya mu bantu banditse ku masengesho, watu ambao wameandika kwa maombi no kubana n'Imana na kuhusu kuishi na Mungu, habamo Yesaya. Kuna Yesaya. Yesaya igice cya mbere, Isaya sura yake ya kwanza, umurongo wa 13 mstari wake wa 13 kugeza ku wa 15 kufika kwa 15. Aravuga ngo, inasema hivi. Reka tuwasome twihuta. Tutasoma kwa haraka. Ngo ntimukongere kuntura amaturo atagira umumaro. Msilete tena matoleo ubatili. Imibavu ni ikizira kuri jye. Uvumba ni chukizo kwangu. Imboneko z'amezi n'amasabato no guteranya amateraniro ndabirambiwe. Mwezi mpya na kuita mkutano siwezi mayovu haya. Ibyaha bivanze no guterana kwera nibikurweho. Amen. Imboneko z'amezi n'iminsi mikuru byanyu mwategetswe, umutima wanjye urabyanga, birananiye ndushye kubyihanganira. Nimutega ibiganza nzabima amaso, ndetse nimusenga amasengesho menshi sinzayumva, ibiganza byanyu byuzuye amaraso. Amen. Tasoma kwa Kiswahili. Msilete tena matoleo ya ubatili, uvumba ni chukizo kwangu. Mwezi mpya na sabato, kuita makutano, siawezi mahovu hayo na makutano ya ibada. Sikukuu zenu za mwezi mpya na karamu zenu zilizoamriwa, nafsi yangu yazichukia. Mambo hayo yanilemea, nimechoka kuyachukua. Nanyi mkujapo mikono yenu, nitaficha mambo yangu nisiwaone. Naam, muombapo maombi mengi sitasikia, mikono yenu imejaa damu. Hanyuma Isaya 59. Isaya 59. Akongera akavuga ngo, inasema hivi tena. 59. 59. Umurongo wa mbere. Mstari wake wa kwanza. Ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza, n'ugutwe kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva, ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu,
n'ibyaha byanyu nibyo bitera kubima amaso kanga no kumva. Erega amaboko yanyu yahindanijwe n'amaraso, intoki zanyu zandujwe no gukiranirwa, kanwa kanyu kavuga ibinyoma, n'ururimi rwanyu ruvuga ibibi n'ibihwewe. Inasema hivi, tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si nzito hata lisiweze kusikia. Lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Kwa maana mikono yenu imetiwa unajisi kwa damu, na vidole vyenu vimetiwa unajisi kwa uovu. Midomo yenu imenena uongo, ndimi zenu zimenong'ona mubaya. Amen. Ntibikabe amen. Nyuma y'ibintu nk'ibi ngibi bivuze ngo amen bivuga ngo birakaba bityo, ntibikabe bityo birakanyego. Ariko lakini murebe Imana itubwira. Tazama kile Mungu anatuambia. Iratubwira ngo nimwitonde. Anatuambia muwe watulivu. Mnasikia? Ngo nimusenga amasengesho menshi. Mkiomba maombi mengi, ariko bivanze n'ibyaha. Lakini mna dhambi. Ngo Imana ifunga amatwi. Mungu anafunga masikio. Ngo amatwi yanjye ntiyapfuye ngo nanirwe ku. Masikio yangu si mbaya kwamba siwezi kusikia. Murasenga mufite imitima idatunganye. Mnaomba mkiwa na mioyo michafu. Mwanze mutunganye imitima yanyu. Kwanza msahihishe mioyo yenu. Hanyuma mwegere Imana. Kisha mkaribie Mungu. Wari ubwoko bw'abantu Imana ivuga bagomba kuyegera. Kuna watu wanafaa kumkaribia Mungu. Mujya kwegera Imana. Ukimkaribia Mungu, ujye ubanza wuzuza ibingibi. Fanya mambo haya. Mvuko batubwira muri Zaburi ya 15. Sikia Zaburi 15. Zaburi ya 15. Zaburi 15 yasema hivi. Umuntu Imana yishimira. Mtu ambaye Mungu anamfurahia. Aho mushatse mwavuga ngo haleluya. Hapo mnaweza sema haleluya. Mwashatse mukavuga ngo amen. Ama mseme amen. Ngo Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe n'umurongo wa mbere. Hii ni mstari wake wa kwanza. Ninde uzatura ku musozi wawe wera. Nugendera mu bitunganye agakora ibyo gukiranuka akavuga iby'ukuri nkuko biri mu mutima we. Utabesheresha abandi ururimi rwe, ntagirire nabi mugenzi we, ntashyushye inkuru y'umuturanyi we. Mu maso ye umunyagisuzuguro arahinyurwa, ariko abatinya Uwiteka arabubaha. Icyo yarahiriye naho cyamugirira nabi ntiyivuguruza. Ntaguriza ifeza kubona indamu zirenze urugero, cyangwa ntiyemera ibiguzi kutariho urubanza. Ugenza atyo ntabwo azanyeganyezwa. Haleluya. Haleluya. Zaburi ya 15 ndayikunda cyane. Hiyo ni Zaburi ya 15. Hanyuma kisha Yesaya kaandika. Yesaya kaandika tena 33. 33. Umurongo wa 15. Mstari wake wa 15. Nguko uko avuga. Anasema hivi. Kaduhere kwa 14. Tuanzie 14. Abanyabyaha b'Isiyoni baratinya guhinda umushitsi gutura tubaha Imana. Muri twe ninde uzabasha guturana n'inkongi y'iteka ryose, kuko Imana yacu ni imeze nk'umuriro. Ninde uzabasha guturana n'Imana imeze gutyo? Hanyuma akavuga ngo muri twe ninde uzashobora guturana no gutwika kw'iteka. Akaduha igisubizo umurongo wa 15 ngo ugendana gukiranuka akavuga ibitunganye, akagahindamu iva mu gahato, agashwishuriza impongano bamuha, akipfuka mu mutwe ngo atumve inama yo kuvusha amaraso, agahumiriza amaso ngo atareba ibibi. Uwo ni uzatura hirengeye, yikingira igihome cyo ku rutare, azahabwa ibyo kurya bimutunga, n'amazi yo kunywa ntazayabura. Amen. Amen. Tasoma kuanzia mstari wa 14. Wenye dhambi walio katika Sayuni wanaogopa, tetemeko limewashika wasiomcha Mungu. Ni nani kwetu sisi awezaye kukaa na moto ulao? Ni nani kwetu sisi awezaye kukaa na moto utekezao milele? Ni yeye aendaye kwa haki, anenaye maneno ya adili. Ni yeye anayedharau faida ipatikanao kwa dhuluma. Kungutaye mikono yake asipokee rushwa, azibaye masikio yake asisikie habari za damu, afumbaye macho yake. Bagushakira indi microphone iyo ngiyo yatangiye kunanirwa. Manya twayivugiyemo cyane, twayirushije imbaraga. Haleluya. Yesaya aratubwira ngo hari abantu bazatura hirengeye. Sasa anatuambia kuna watu wataishi mahali patakatifu. Abantu bafite umutima utunganiye Imana. Wale wana moyo safi kwa Mungu.
barinda amatwi yabo ngo ye kumva ibidafite umumaro, wanalinda masikio yao wasisikie mabaya, bakarinda amaso yabo ngo ye kureba ibidakwiriye, hata na macho yao sitazame mambo yasiyofaa, bagafunga umunwa wabo ngo utavuga ibyo Imana itagomba kumva, na midomo yao isiseme yale Mungu hafai kusikia. abantu Imana yishimira. Hao ni watu Mungu anafurahia. Muribuka Yesu yigisha, Mnakumbuka Yesu akifunza, yaravuze ngo hahirwa abafite imitima iboneye, waliobarikiwa ni wale wenye mioyo safi, kuko aribo bazabona Imana. kwa maana watamuona Mungu. Haleluya. Haleluya. Hahirwa abafite imitima iboneye, Wabarikiwa ni wale wenye moyo safi, kuko aribo bazabona Imana. kwa maana hao watamuona Mungu. Paulo yandikiye Timoteyo, Paulo kamwandikia Timotheo, urwandiko rwa kabiri, waraka wake wa pili, ibice bibiri, sura yake ya pili, aramubwira ngo Timoteyo we, amwambia Timotheo, uje witonda, kuwa mpole, ngo kubera yuko kwa maana urufatiro rw'Imana msingi wa Mungu ruracyahagaze. bado inasimama. Amen. Amen. Rwanditsweho iki kimenyetso ngo Imeandikwa ishara hii, Uwiteka azabe. Mungu awe anajua wake. Wahageze ya Timotheo wa kabiri sura ya pili murongo wa 19. Wowe kera nanjye ndakivuga. Ni waraka wa pili wa Paulo. 10 rw'inyana yapfuye, Unaenda unachukua ngozi ile imekufa, ukarugereka hejuru y'inyana nzima, unaekelea kwa ile yenye uhai, ukayisunika gakeya, unaisukuma pole pole, ikajya ku yindi nka, inaenda kwa ng'ombe nyingine. twabyitaga gutsindira. Haya, inaitwa hivyo. Inka ikaza yakubita amazuru kuri rwa ruhu, Ikipiga harufu kwa ile ngozi, ikagira ngo n'inyana yayo irimo kuyoba, inafikiria ni mtoto wake ananyonya, ntiyitera imigeri, na mfukuzi. yayiraho ngaho, Ikifika hapo buhoro buhoro, pole pole tu, ikamenyera impumuro ya yanyana, inazoea harufu ya ile ndama mpya, ikagira ngo n'inyana yayo yakuze ihindura impumuro, inafikiria ndio yake imekoma ikabadilisha harufu, ariko ariyo mwayitsindiriye. lakini hiyo nyingine umempatia tu. Muri rero natwe Hivyo nasi pia uragenda ufite umutima nk'wari muri Kristo Yesu, unatembea ukiwa na roho ilikuwa kwa Kristo Yesu. Imana ikavuga ngo uyu ni umwana wanjye, Mungu anasema huyu ni mtoto wangu, yazageraho ikakumenyera, anafika mahali anakuzoea, avuga ngo uyu ni umwana wanjye, anasema huyu ni mtoto wangu, umutima nk'wari muri Kristo Yesu. Ako na ile roho ilikuwa kwa Kristo Yesu. Haleluya. Haleluya. Uyu munsi ndagira ngo twige ku mutima, Siku ya leo nataka tujifunze moyo, umutima w'umunyamasengesho, moyo wa muombezi, kuko muri uyu mutima w'umunyamasengesho, kwa maana moyo wa muombezi ni umutima wa Yesu. ni roho wa Yesu. Ndaza kugenda mbibereka, Nitaenda nikionyesha pole kandi pole. mwitegereza neza muri Bibiliya zanyu, Tena mkiangalia kwa Biblia mu zenu, Migani ibice 4, Methali sura ya 4 umugani umurongo wa 23, na mstari wa 23, Imana ibwira umuntu, Mungu akamwambia mtu, ikabwira umuntu ngo rinda umutima wawe, chunga moyo wako kuruta ibindi byose birindwa, zaidi ya mengine yote unayoyalinda, ngo kuko iby'ubugingo byose, kwa maana yote ya moyo ngo niho bikomoka. yanatoka kwa moyo. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Ibiva muri wowe, Yale yote yanatoka ndani yako, biba bivuye mu mutima, yanatoka kwa roho. Noneho muri Matayo ibice 7, Mathayo sura yake ya 7, Yesu akavuga ngo, Yesu anasema hivi, murongo wa 15, mstari wa 15, ngo igiti cyiza ntigishobora kwera imbuto mbi, mti mzuri hawezi zaa matunda mabaya, ngo ariko igiti kibi lakini mti mbaya cyera imbuto mbi. inazaa matunda mabaya. Hari umutima ugira, Kuna mti unao, waba ufite uwo mutima, kama una roho hiyo, niyo warenzaho, hata ukipitisha niyo hapo, wakwihisha, hata ujifiche, Imana ikavuga ngo uriya muntu ariko umutima we ntabwo utunganye. Mungu anasema moyo wa mtu huyu lakini si sawa Kandi na umuntu ufite bene uriya mutima lakini simwishimira. mtu aliye na moyo huyo simfurahii kamwe. Buriya hari amagambo akomeye aba muri Bibiliya, Kuna maneno makuu yaliyo katika Biblia, amwe muraza kuyumva uyu munsi, mengine mtayasikia siku ya leo, ariko reka manze mvuge yangaye. lakini acha niseme haya kwanza. Muri Zaburi ya 50, Zaburi 50, Imana, Mungu, ni Zaburi ya 50, oya ntabwo ari 5 na rimwe, navuze 50. Zaburi 50. Kahubwo mbanze ndebe yuko ibyo ndimo kubabwira ari byo, ariko niyo ndabizi. Umurongo wa 16, mstari wake wa 16, ngo ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti, bali mtu asiye na haki Mungu anamwambia, wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye? Una nini wewe kuitangaza sheria yangu, ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa na kawe, kuliweka agano langu kinywani mwako? Halo. Imana ikabwira umunyabyaha. Mungu anaambia mwenye dhambi. Murabana twicaye n'umutungana dutya. Unaona jinsi tulivyo hapa? Buriya njye ntangazwa n'itorero ry'Imana. Hivyo mimi ushangazwa na kanisa la Mungu. Murabona wamama ukuntu ari beza. Unaona jinsi wamama hawa wanapendeza. Ariko njye ntangari, hari ubwoko bw'abamama ntangari. Lakini kuna taifa la wamama linanishangaza.
bararoga. Ni wachawi. Simvuze mwebwe. Sijasema nyinyi. Oya mwebwe ntabwo mwamuroga. Nyinyi hamwezi kuwa wachawi. Ndabona muri beza. Nyinyi ni wazuri, mnapendeza. Ariko ushobora kubona umumama. Lakini unaweza kupata mama. Ahantu twakuriye hari abantu b'inka. Mahali tulikomalia kulikuwa na watu wa ng'ombe. Rero mu nka haba mama beza. Na hapa kuna wamama wapendezao sana. Ariko hakabamo na mama baroga. Lakini pia kuna wale wanaroga bado. Bakaroga n'abana. Wanaroga hata watoto. Kandi bakajya gusenga. Tena wanaenda kanisani kuomba. Bakanaroga no mu rusengero. Hata kanisani wanaroga bado. Mudababwira ngo umuntu yaje yetse umwana ngo umumama wundi aramuroga bari mu rusengero. Mtu anakuja amebeba mtoto kisha mwingine anamroga kanisani. Kandi yaje gusenga. Tena amekuja kuomba. None Imana ikavuga ngo sasa Mungu anasema hivi. Umuntu nk'uwo. Mtu kama huyu yiruhiriza icyazi imbere y'Imana. Mbona anajichosha kuja mbele za Mungu? Ngo dore. Angalia. Ari wenda mbwire n'abagabo. Hata niambia hata waume pia. Kuko ibyo yavuzeho cyane ahubwo bikunzwe gukorwa ariko ibyo abagabo bakora bikorana n'abagore. Kwa maana waume na wake wanafanya mambo sawa tu. Ngo wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye. Mbona unachoka kutazama sheria zangu? Ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe. Na kuliweka agano langu kinywani mwako. Ubwo uri nyanga guhanwa. Maana umechukia maonyo. Ukirenza amagambo yanjye. Na kuyatupa maneno yangu nyuma yako. Uko ubonye umujura wishimira kubana nawe. Ukiona mwizi je unafurahia kuishi naye? Kandi ufatana n'abasambanyi. Tena unashikana na wasinzi. Ushyira ibibi mu kanwa kawe. Umekiacha kinywa chako kinene mabaya. Ururimi rwawe rukari mu buriganya. Na ulimi wako watunga hila. Wicara uvuga nabi mwene so. Umekana kumsengenya ndugu yako. Ukabeshyira mwene nyoko. Na mwana wa mama yako unamemsingizia. Ibyo urabikora nka kwihorera. Ndivyo ulivyofanya nami nikanyamaza. Ukibwira yuko mpwanye nawe. Ukadhani mimi ni kama wewe. Ariko nzaguhana. Walakini nitakukemea. Mbishyira imbere y'amaso yawe. Nitayapanga haya mbele ya macho yako. Uko bikurikirana. Yafahamuni hayo. Hari ibintu Imana yanga. Kuna mambo Mungu anachukia. Hari umutima Imana yanga. Kuna moyo Mungu anachukia. Ariko abantu bakawugendana. Lakini watu wanatembea na mioyo hii. None bakibeshya yuko Imana imeze nk'umuntu. Wanajidanganya kwamba Mungu yuko sawa mtu. Imana ikavuga ngo suko ndewe. Mungu anasema mimi siko hivyo. Muri Samueli wa mbere. Samueli wa kwanza. Igice cya 16. Mstari wake wa 16. Samueli yari yagiye kwimika Dawidi murabyibuka. Alikuwa ameenda kumwekea wakfu Dawidi. Noneho se wa Dawidi witwa Yesayi. Babake Dawidi anaitwa Jesse. Yari afite abahungu benshi. Alikuwa na vijana wengi. 7. Dawidi wese ntiyamubaraga. Dawidi hakuwa anahesabiwa. Kuko yazanye 7. Kwa maana alileta 7. Nyuma zana Dawidi ari wa 8. Akaleta Dawidi akiwa wa 8 baada. Kwa maneno mengine, yari afite abahungu 8. Alikuwa na vijana 8. Ariko Dawidi we ntiyamutekerejeho. Lakini Dawidi hakumwaza sana. Na nibaza nicyo wapfaga. Sijui sababu shida ni gani? Bishoboka ko Yesaya atamwibonagamo. Pengine Jesse hakuwa anajiona kwa mtoto huyu. Hari abagabo bamwe babyara abana. Kuna wazee wanazaa watoto. Akayavuga atari kuriya simwibonamo. Anasema lakini mimi sijioni kwa mtoto huyu. Wenda ntihabuze mu wicayemo hano. Pengine kuna mmoja hapa kati yetu. Na ufite umwana afata atyo. Ana mtoto anashika hivi pia. Cyangwa ntihabuze umwana urimo hano. Ama pengine mtoto aliye hapa. Umubyeyi we yafasha atyo. Mzazi wake amembeba hivi. Uriya simwibonamo. Huyu sijioni ndani yake. Turiya ntabwo ari uwanjye. Huyu pengine sio wangu. Na Dawidi nuko se yamufataga. Dawidi pia alikuwa hivyo kwa baba yake. Sasa Samuel amwita nta wundi mwana w'umuhungu. Samuel akauliza, je, huna kijana mwingine? Muzee afata mu bwanwa. Akaanza kusita hapo. Kuko abasaza b'Abayuda bagiraga ubwanwa no barawugira. Kwa maana wazee wa Yahudi walikuwa na ndevu nyingi kwa kawaida. Aturumva nyine. Je, unaona? Ana sita tu. Harundu sigaye. Kuna mwingine kijana anabakia. Ntiyavuze ngo ntabwo amwibonamo. Hakusema jioni ndani yake. Ariko aragira intama. Lakini anachunga kondoo huko. Ndumva ngo atavaye ngo ayobore Isiraeli. Nasikia huyo hawezi kuongoza Israeli. Kandi ni n'umuhererezi. Tena hata ndiye mtoto kitinda mimba, kifunga mimba. Samuel aramubwira ati ntabwo turi buze kurya ataraza. Samuel akasema hatutakula kama hajaja. Ariko igihe Yesaya yazanaga abahungu be. Lakini wakati Yese alileta watoto wake, yazanye Aminadabu. Alileta Aminadabu. Imana imucisha mu ijisho ritunguka hirya. Mungu akamwangalia, jicho likapita huko. Nawe turabona uriya ko ari muremure. Sema huyu ni mrefu. Mu gituza cye nta kirimo. Kifua chake haina chochote. Bazana Eliabu. Wakaleta Eliabu. Kucisha mu ijisho. Naye akamtazama. Ibona riragera hirya. Kapita side nyingine. Uriya nawe ameze nk'ikirahuri. Huyo naye anakaa hivyo tu. Nta kirimo, shyira ku ruhande. Kamweka kando. Azana Shama. Akaleta Shama. Uriya Shama nawe. Huyo naye ni muremure. Alikuwa mrefu pia. Ni mwiza. Tena mzuri, mrembo. Namucishije mu ijisho. Pia nimemwangalia. Bitunguka inyuma. Ikapita nyuma yake. Nta kirimo. Hakuna kitu.
none Imana ibwira Samuel ijambo twese twagombye kwitaho. Mungu akamwambia Samueli neno zote tunafaa kutazama. Mwe mureba inyuma kugihagararo. Nyinyi mnaangalia kimo tu. Gendeba ku mutima. Mimi naangalia roho. Mureba inyuma. Mimi natazama moyo. Gendeba ku mutima. Lakini nyinyi mnatazama nje. Uriya dufite ikibazo gikomeye cyane. Hivi tuna tatizo kuu sana. Nacyo ndaza kukigarukaho. Hicho nitakirudilia pia. Ko twebwe tujya tugenda. Kwa maana sisi tunatembea. Buriya mu Rwanda tugira utuntu tuvuga. Rwanda tuna maneno tunasema. Kwa abantu b'imfura. Watu wazuri. Kwa turi nko mu bukwe. Pengine tuko kwa harusi. Timwamfura mwe mwicaye hano. Sema nyinyi watu wazuri mliokaa hapa. Uriya nanjye ngira amaso areba. Hata nami nina macho yanatizama. Nawe zile mfura ndazizi. Sema wale watu nawajua. Ile mfura ndayizi. Yule namjua. Igira matiku. Ana mambo asiendi sawa. Ile nayo ndayizi. Yule naye namjua. Igibeshera abandi. Huyo naye anadanganyia wengine. Ile nayo ndayizi. Yule naye namjua. Ica umugore inyuma. Huyo ana sherati, anafanya sherati. Kare izo mfura zitondetse aho ngaho. Naangalia watu wazuri wamekaa pamoja. Abantu buryo by'Imana yavuze ni ukuri. Nasema yale Mungu amesema ni kweli hakika. Zaburi ya 16. Zaburi 16. Iravuga ngo imfura nishimira. Inasema watu naofurahia nabo bahuite. Ni wale wanamtii Roho Mtakatifu. Kuko ubundi abanyabyaha bose. Kwa maana wenye dhambi wote. Abanyabyaha bose. Wote wenye dhambi bavindimu. Wanatoka tumbo moja. Biblia inavuga muri Yesaya. Biblia inasema katika Isaya. Umunyabyaha. Mwenye dhambi. Umunyabyaha. Mwenye dhambi. Umunyabyaha. Mwenye dhambi. Niyo wamushyira mu gihugu cy'abakiranutsi. Hata umweke kwenye wenye haki. Wazakorera ibyo gukiranirwa. Yeye atafanya tu mambo yasiyo ya haki. Kandi niko bimera. Tena hivyo ndivyo ilivyo. Kaje nigeze kuba umunyabyaha. Wakati nilikuwa mwenye dhambi. Ndabizi. Najua sana haya mambo. Kambabwira inkuru imwe y'ubunyabyaha. Acha niwaambie nyinyi mlio na dhambi. Niri umunyabyaha. Wakati nilikuwa mwenye dhambi. Najyaga aho barokore bicaye. Abarokore. Nilikuwa naenda mahali watakatifu wanaketi. Nkumva baraganira. Nasikia wanazungumza. Ibintu byabo nkabisuzugura. Mambo yao na yadharau sana. Lakini hawa watu nta kindi kiganiro kiryoshye bagira. Hakuna maongezi mengine wanayo. Ntiwabumva bavuga umupira. Hawezi sikia wanasema mpira. Ntiwabumva bavuga ibintu bigezweho. Hata mambo ambayo yana trend. Bavuga ngo Yesu ngo ijuru. Wanasema tu Yesu na mbingu. Ijuru liracyari kera. Mbingu hiyo ni zamani. None umunsi umwe. Kisha siku moja. Tuva aho ngaho nyine mu barokore. Tukatoka hapo kwa hao watu waliokoka. Kandi yuze nakundaga kujyayo. Tena nilikuwa napenda kwenda mahali pale. Zana n'umukobwa w'umurokore kazi twiganaga. Hata nikaleta msichana aliyokoka tulikuwa tunasoma pamoja. Ona n'umukobwa mwiza. Alikuwa ni msichana mzuri. Burya rero yuri umupagani. Hivyo kama wewe ni mpagani, umukobwa niyo yabasenga. Msichana hata kama anaomba, aba ari umukobwa. Ni msichana tu. Ushobora kumutereta tu. Unaweza enda kumkatia tu. Angire kumutereta. Akaanza kumkatia. Arahagarara ahindukira. Akasimama akageuka. Ansubiza mu mwanya wanjye w'abapagani. Akanirudishia jibu langu. Ndamwira ngo rero nkubwira wa muhungu. Sema acha nikwambie kijana wewe. Uri umupagani. Wewe ni mpagani. Je ndi umurokore. Na mimi nimeokoka. Bene ibyo bigambo. Mambo kama hayo. Ujye ubibwira abapagani bagenzi. Ambia wapagani wenzako. Ubifate. Uyashike. Urasuzuguritse cyane. Wewe umedharaurika sana. Umukobwa ndagara na mureo numva ndasuzuguritse koko. Msichana nikasikia nikajitazama nikaona nimedharauliwa kweli. Urasuzuguritse. Nimedharaulika kabisa. Nawe numbabarire. Kamwambia nisamee. Ikintu cyanejeje. Kitu kilichonifurahisha. Naje gukizwa. Nilikuja kuokoka baadaye. Ararongorwa. Na nikaoa. Niyo wae best man w'umugabo we. Mimi ndiye nilikuwa best man wa msichana huyu. None twajyaga tuganira. Tena tulikuwa tunazungumza naye. Abana shawe umukobwa. Sema lakini wewe msichana. Uyu mugore wawe. Huyu mke wako. Kera nkiri umupagani. Kitambo nikiwa mpagani. Yigeze kunsubiza mu mwanya wanjye. Aliwahi niweka kwa nafasi yangu. Arambwira ngo urasuzuguritse. Akaniambia mimi nimedharaurika. Uzi ko burya abapagani baba basuzuguritse ntibamenye ko basuzuguritse. Unajua wapagani wamedharaurika lakini hawatambui mambo haya. Rero ari n'Imana kureba. Kuna wakati Mungu anakutazama. Wewe urasuzuguritse. Wewe umedharaurika. Ari ukagenda nyine wumva uri. Lakini unatembea tu kwa ujasiri. Kandi Imana iwe ngo urasuzuguritse. Na Mungu anasema wewe umedharaurika. Kubera kuri muremure. Kwa maana wewe ni mrefu. Kubera abantu bakubona. Watu wanakuona. Tungundi gitangaza. Unajifanya wewe ni muujiza maajabu. Lakini Mungu akikutazama. Kavuga ngo wowe. Anasema wewe. Mu maso yanjye. Kwa macho yangu. Uruwo kugawa. Wewe umekataliwa. Mu maso yanjye. Kwa macho yangu. Urasuzuguritse. Wewe umedharaulika sana. Mu maso yanjye. Kwa macho yangu. Ubeshya abana b'abantu. Wewe unadanganya watoto wa Mungu. Lakini mimi huwezi nidanganya. Wewe umedharaulika. Kuko ki? Kwa maana Imana ireba ku mutima. Mungu anatazama moyo. Ntabwo ireba inyuma. Haangalii kimo tu. Umeze ute mu mutima imbere? Je, moyo wako uko aje? Umeze ute mu mutima imbere? Moyo wako uko vipi? Harimo iki? Kuna nini moyoni mwako? Harimo iki? Nini kiko moyoni? Hari abantu bavuga Yesu. Kuna watu wanasema Yesu, ariko atarimo. Lakini Yesu yuko ndani yao. Imana yabareba. Mungu akiwatazama, kasanga ntiyambaye uruhu.
napata huyo hana roho, yitsindiriye kunka, amejifinyilia tu uko, ariko nta roho rw'inyana yapfuye, lakini hana ngozi hiyo ya ndama. Kavuga ngo ya, nasema hapana, iyi nyana si yanjye, hii ndama si yangu. Twajyaga dutwara inyana, tulikuwa tunapeleka ndama, ukayijyana wayishyira kunka, unaipeleka kwa ng'ombe hiyo, kayikubita umugeri, inaichapa miguu, nigizeyo, mateke inaenda huko. Ntabwo ari inyana yanjye, hii si yangu. Ariko wayishyiraho uruhu rw'inyana yapfuye, ukiekelea tu ngozi ya kondoo, inakubitaho izuru, akinusa tu, ni ya nyana yanjye, anasema huyu ni ule ndama wangu. Anakubali. Iyo ugiye ufite Yesu, kama unaenda ukiwa na Yesu, Imana ireba muri wowe, inaangalia ndani yako. Ngo ndamureba, nasema una mtu namtazama, habona harimo Yesu, naona kuna Yesu ndani yake, ikagukunda, anakupenda, wasenga ikakumva, ukiomba anakusikia, watake gatabara, ukilia anakuja kukuokoa, wavaza induru igahurura, ukipiga nduru anashuka, kuko ikubona mu sura ya Yesu, kwa maana anakuona kwa ile sura ya Yesu. Haleluya, haleluya. Mugire wa mutima, muwe na moyo ule wari muri Kristo Yesu, ulikuwa katika Kristo Yesu. Umutima rero wa Kristo Yesu, moyo sasa wa Kristo Yesu, umutima w'umunyamasengesho, moyo wa mwombezi usuti. Unakaa vipi? Ngiye kubaha ibintu bine, nataka kuwapa mambo manne biranga umutima w'umunyamasengesho, inayodirisha moyo wa mwombezi, Imana yishimira, Mungu anafurahia. Ibintu bine by'ingenzi, mambo manne ya maana, ibintu bine bikomeye, mambo manne makuu, ibintu bine byarangaga Yesu, mambo manne yalikuwa ndani ya Yesu. Ikintu cya mbere, cha kwanza, abantu muzabona, watu mtaona muri Bibiliya, katika Biblia, abantu Imana ikunda, watu Mungu anapenda, abantu Imana yishimira, watu Mungu anafurahia, abantu Imana igendana nabo, watu Mungu anatembea nao. Amanu umva, hari ahantu mu Baheburayo banditse, kuna mahali Ibrahimu imeandikwa ngo hari abantu bagenda mu isi, kuna watu wanatembea ulimwenguni, ngo bakabona iby'Imana yasezeranije, wanaona ile Mungu ameagana, ngo bakabibonera kure, wanayaonea mbali, ngo bakabyishimira, wanayafurahia, ngo bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi, wanasema hao ni wale wenye wako duniani. ngo none Imana ikabareba, sasa Mungu anawatazama, ngo ikishimira kuba Imana yabo, anafurahia kuwa Mungu wao, ngo ndetse yabiteguriye gakondo, hata amewaandalia urithi, ngo iyo baba barakumbuye yandi bavuye, wakimisi kule wametoka, ngo baba barasubiyeyo, wangekuwa wamerudi huko, ngo baravuga ngo ya, lakini wakasema hapana, ngo dufite gakondo, tuna urithi wetu iruta yindi kuba nziza, zaidi ya ile ingine tulionayo. Abantu rero buriya ikintu cya mbere kiranga umutima w'umuntu, kitu cha kwanza kinadhihirisha moyo wa mtu, Imana ikunda, Mungu anapenda. Muriteguye? Je, mko tayari? No kugira umutima watwawe n'Imana, ni kuwa na moyo uliojawa na Yesu Mungu. Wa mutima ukunda Imana, ule moyo unapenda Mungu, ukajya uyikumbura, ukumbura umuntu, kama vile unamiss mtu. Buriya abantu benshi impamvu badasenga, hivi watu wengi kwa maana gani hawaombi? N'abasabirizi, kwa sababu wanaombea. N'abasabirizi ni watu waombe, wanaomba tu, basenga iyo bagize ibibazo, wanaomba tu wakiwa na tatizo, iyo bafite ubukene, wakiwa na umaskini, iyo bafite indwara, wakiwa na ugonjwa, iyo bafite icyo babuze, wakiwa na kitu wanakosa, barasenga, wanaomba. Ariko iyo Imana imaze kubasubiza, lakini Mungu akiwajibu tu, bayiha vacancy, anamwambia bye bye, bakicara bakarya umugisha, wanaenda kwa mapumziko, wanakaa. bamubwira ati ariko kutakiza gusenga, kimuuliza mbona ukuzi kanisani tena, ngo urumva, nasema unaona, ngo akazi kabaye kenshi, kazi imekuwa nyingi, ngo kandi ngo ubona, na tena unaona, nje nkarara mu masengesho, mimi nalala kwa maombi, nshobora kurwara surmenage, naweza gonjeka mahoma hayo. Ari n'abashumba bajya babimbwira, kuna hata wachungaji uniambia yale mambo, ngo warwara surmenage, kwamba yanagonjeka homa akikaa kwa baridi. Umuntu areba filime amasaha 8, mtu anatazama movie masaa 8, ntarware surmenage, na haizi gonjeka ugonjwa huu. Ariko ngo yasenga amasaha 8, lakini akiomba masaa 8, ngo akaba yananirwa akarwara surmenage, anashindwa kuamka, amegonjeka. Wabakunda filime, hivyo wanaopenda filme, ntabwo abakunda Imana. apendi Mungu. Ikintu ukunda, kitu unachokipenda, ntabwo kikunaniza, akiwezi kuchosha. Kera nyifite fiance, kitambo nikiwa na mpenzi mchumba, umugore wanjye, kabla ya kuwa mke wangu, yajyaga aza kunsura, alikuwa anakuja kunitembelea. Hizi telefone mobile zari zitaraza, hizi simu zilikuwa zijakuja bado, kandi aho nabaga, tena wakati mahali nilikuwa nta telefone yahabaga, hakukuwa na simu huko. iyo nabaga namukumbuye, wakati nilikuwa na misi, nandikaga agapapuro nkagashyira muri envelope, nilikuwa naandika barua naeka kwa envelope, hashaka umuntu ugiye Kigaraka kanjyanira, natafuta mtu anaenda Kigali ananipelekea, yagaruka kazana kandi, akirudi analeta nyingine, udupapuro nkatubika, kama natuweka makaratasi hayo. irungu ryaba ryanyishe, nikiwa na upweke mwingi, hitara nkadusoma, nilikuwa na keti nasoma barua hizi, nasoma, umva meze nkawa ndi iruhande,
nasikia ni kama tuko pamoja naye. Kazagira gutya akaza kunsura. Kisha siku moja anakuja kutembea. Bari twarasezeranye. Tulikuwa tumeagana ko tutazaryamo. Hakuna kufanya usherati mbere y'ubukwe. Kabla tujafanya harusi. Icyo ryari isezerano. Hiyo ilikuwa ni agano kati yetu. Akaza tukicara hanze. Alikuwa anakuza tunaketi nje. Hari igiti cyabaga ahantu. Kuna mti ulikuwa mahali. Tukicara munsi. Tulikuwa tunaketi chini ya mti huo. Tukaganira. Tunazungumza. Kama saha nagashira. Labda masaa 4 yanakwisha. Ati rero ngomba gutaha. Hivyo sasa nafaa kurejea nyumbani. Use ko numva ntaragushira urukumbuzi. Lakini nasikia bado nakuhitaji. None se ko ngomba gutaha. Lakini sasa nahitaji kwenda nyumbani. Nkamuherekeza. Namzindikiza. Akagera kuri taxi. Anafika kwa gari. Akamera nkaho atigeze ansura. Anakaa ni kama hajanitembelea. Urukumbuzi rukarushaho kuba rwishi. Mismet inakuwa mingi zaidi. Urero umuntu uzasenga karinda saza se. Hivyo mtu ataomba azeke akiomba Imana. Ni mtu anapenda Mungu kiasi hicho. Wa muntu ukunda Imana. Yule mtu anapenda Mungu. Hari umuntu wajya karirimba indirimbo kuri radio kera. Kuna mtu alikuwa anaimba wimbo zamani. Ndavuga ngo Eliza Sheri. Anaimba hivyo. Ndagukunda pe. Nakupenda. Nta wundi mwana nkunda. Hakuna mtoto mwingine napenda. Umutima wanjye. Kwa moyo wangu hakuna. Waba ya makara. Kubera wowe gusa. Rero umuntu ukunda Imana. Hivyo mtu anapenda Mungu. Anakawa hivyo. Reka mbaye ingero zibibereka. Acha nimpe mfano 2. Muri umuntu wa mbere muri Bibiliya Imana yavuze ngo nabonye umuntu ufite umutima nk'uwo nkunda. Mtu wa kwanza Mungu amesema nimeona mtu aliye na moyo sawa ule napenda. Ufite umutima nk'uwo nkunda. Moyo ule napenda. Umwami Dawidi. Ni mfalme Daudi. Dawidi yakundaga Imana. Daudi alikuwa anapenda Mungu. Iyo tuvuze Dawidi ikintu cya mbere abantu bumva Goliath. Tukisema Daudi watu wanasikia Goliath kwanza. Kuko ikintu Dawidi yakoze kindenga kabiri yishe Goliath. Kwa maana kitu kikubwa alifanya ni kumuua Goliath. Akiri umwana w'umusore. Alikuwa kingali kijana mdogo. Ariko burya ikintu mutazi. Kine kuna neno amfahamu. Dawidi we ntabwo ashaka ko tumumenya nk'uwishe Goliath. Dawidi hakutaka mtu aliua Goliath. Arantu bavuga. Kuna mahali inasema ku buzima bwa Dawidi. Kwa maisha ya Dawidi. Bavuga ngo amagambo ya nyuma ya Dawidi. Ilikuwa ni maneno ya mwisho ya Dawidi. Ngo Dawidi umuntu washyizwe hejuru n'Imana. Dawidi mtu aliyeinuliwa na Mungu. Ngo umuhimbyi w'igikundiro wa Zaburi za Isirayeli. Icyo nicyo mukundira cyane. Hicho ndicho nampendea sana Dawidi. Reka mbashakira ayo magambo. Acha niwatafutie maneno hayo. Samueli wa 2 bice 23. Samueli wa 2 23. 23. Samueli wa 2 bice 23 murongo wa mbere avuga ngo aya niyo magambo ya Dawidi aheruka. Basi ndio maneno ya Dawidi ya mwisho. Amagambo ye ya nyuma. Maneno ya mwisho ya Dawidi. Ati ushaka kumenya. Yule anataka kunifahamu. Ushaka kunyibuka. Yule anataka kunikumbuka. Ajya nyibuka muri aya magambo. Anikumbuke kwa maneno haya. Uw'Imana ya Yakobo yimikishije amavuta. Yule ambaye yeye Masihi wake wa Yakobo. Umuhimbyi w'igikundiro wa Zaburi za Isirayeli. Mtungaji wa nyimbo za Israeli zenye kupendeza. Nta hantu uri bubona avuga ibya Goliath. Hautapata naongea Goliath mahali. Niba mushaka kumenya uko umutima wanjye watera. Kama nataka kujua jinsi moyo wangu ulikuwa. Mujye muvuga ngo ni Dawidi. Mseme ni Daudi. Umuhimbyi w'igikundiro. Muimbaji wa Israeli. Wa Zaburi za Isirayeli. Wa nyimbo za Israeli. Kubera ko buri ikintu Dawidi yazanye muri Isirayeli kidasanzwe. Kwa maana kitu alileta cha maana Israeli. Yari umwami uramya Imana. Alikuwa mwabudu Mungu. Yari umwami ubyinira Imana. Alikuwa mfalme amchezeaye Mungu. Murara muzabyitegereze. Hivyo mtazame kwa makini. Muzabibona. Na mtafahamu haya. Ahantu muzabibonera hambere. Mahali pa kwanza mtafahamu haya. Ndamya ngo nzajya gutaha abashumba batakinkunda. Ninajua nitaenda kama wachungaji wanipendi tena. Ahantu muzabibonera hambere ni twebwe abashumba. Mahali pa kwanza ni kwa sisi wachungaji. Abantu bakoma amashyi. Watu wanapiga makofi. Bakoma amashyi turamya Imana. Piga makofi tumwabudu Mungu. Kabona umushumba ahagaze gutya. Unaona mchungaji amesimama tu. Kabireba. Anatazama. Se nanjye umushumba. Kinami pia mchungaji. Ndakoma amashyi. Nitapiga makofi. Dawidi yaragiye azana isanduku y'Imana. Daudi alileta sanduku la Bwana. Ayijya imbere. Akaenda mbele. Muzasome neza. Msome vizuri. Ni wateraga chorus. Yeye ndiye alikuwa anaongoza chorus. Ni mushimu Uwiteka kuko ari mwiza. Mshukuru Mungu kwa maana ni nzuri. Atera indirimbo abandi bakikiriza. Anaimba wengine wanafuata nyuma. Ageze aho ngaho yumva nibihagije. Kisha akasikia hiyo si tosha. Ashiramo umudiho arabyina. Akaanza kucheza. Ikote riramushyuhira. Koti lake akuramo rinagire skota akatoa akatupa mbali. Arabyina we. Akacheza. Noneho umugore we Mikali. Mke wake Mikali amureba ahagaze mu idirisha. Kamtazama akiwa juu kwa dirisha. Ahamagara umuja we. Akaita mfanyikazi. Nimuze mu ndebere. Kuja mtazame. Uriya ni umwami ubyina. Yule ni mfalme anacheza hivyo. Umwami wa Israeli. Mfalme wa Israeli. Aribeyura.
Amefanya haya mambo yote. Yakuyemo ikoti. Ametoa hata koti lake. Yambaye isengeri. Amevaa tu shati. Ari hamwe n'abajana n'abagaragu. Ako pamoja na wafanyikazi wake. Arabyina. Anacheza hivyo. Mbega ishano. Jameni. Dawidi ngo aragenda aranezererwa. Daudi akaenda akafurahia Mungu. Nimugoroba arataha. Jioni akarejea nyumbani. Ngo agenda yuzuye imbaraga. Akaenda amejaa nguvu. Agenda yuzuye umunezero. Na furaha nyingi sana. Uyu munsi ngiye gusengera umugore wanjye Mikali. Siku ile nataka kumwambia mke wangu Mikali. Abadamu mwumva amagambo ngiye kuvuga. Wamama msikiza maneno nataka kusema. Atungutse mu rugo. Alipofika nyumbani asanga barafu. Akapata ice huko. Barafu imutegereje ku muryango. Inamngoja kwa mlango. Umugore yifasha atya. Mke anajishika hivi. Uratinyuka. Je, wewe unakubali? Urabyina. Unacheza. Abagaragu bakureba. Wafanyikazi wakikutazama. Abaja bakureba. Hata wale wote wanakutumikia. Nk'umuntu w'imbura mu maro. Kama mtu kama wewe. Uzulwe. Daudi aramubwira mwumva. Daudi akamwambia sikiza. Ahita nawe akonja. Akakuwa baridi naye. Amusubiza amagambo akonje. Akamjibu maneno yaliyokuwa baridi. Amubwira mwumva nibeyuye nabyiniraga Imana yanzamuye. Kaambia sikiza nilikuwa namchezea Mungu. Imana yankuye inyuma y'intama. Aliyeniondoa kwa kondoo. Akanichagua. So n'abasaza bawe. Ikangira umwami wa Isiraeli. Akaniketisha kwa kiti cha babako akanifanya mfalme wa Israeli. So kubyina wavuze? Si ni kucheza umesema? Nzabyina. Nitacheza. Nongere mbyine. Nicheze tena. Ngo kandi abo bajana bagaragu uvuga. Tena hao wafanyikazi unasema. Nzarushaho kubyina. Kwa maana na kucheza. Ko bazarushaho kunyubaha. Watazidi kuniheshimu pia. Hallelujah. Amen. Kuko hari ijambo Imana yavuze. Kuna neno Mungu amesema. Kunyubaha. Yule ananitii. Kunyubaha. Yule ananitii. Nanjye nzamwubahisha. Na mimi nitamfanya atiwe. Hallelujah. Hallelujah. Buriya rero hivi sasa arigenge mbona uko Imana igenda ituzamura. Kuna wakati natazama jinsi Mungu anatuinua. Turatangira tukabyibuha. Tunaanza kujigamba. Yakuzamuraho gato. Akikuinua kidogo tu. Kongera ukabyibuha. Unaongezeka tena. Maana ngo mumugarukirize hariya. Mungu anasema muachie hapo. Ndacyamukeneye. Bado namuhitaji. Adaturikira mu nzira. Asikuje kupasukia njiani. Imbaraga zawe zikagarukira. Nguvu zako zinafikia kimo hicho. Ariko niba ushaka ko Imana ikubahisha kurinda. Kama unataka Mungu akuheshimishe zaidi. Njya mbibwira aba pastor na bagenzi banjye dukorana umurimo. Mimi waambia wachungaji wenzangu. Imana ni kuzamuraho imetero imwe. Mungu akikuinua hatua moja. Ujunywa gacupa ko guca bugufi. Kunywa kikombe cha unyenyekevu. Niyongera ikakuzamuraho. Akikuinua tena. Unywa kabido. Kunywa sasa kikombe kikubwa. Nikugeza nk'hano. Akikufikisha hapa. Ujunywa ingunguru. Kunywa mtungi mzima. Kubera yuko bijya bigora abantu. Kwa maana ni ngumu sana kwa watu kugumana umutima ukunda Imana. Kukaa na moyo unaopenda Mungu. Iyi Imana yakuzamura. Wakati Mungu amekuinua. Uzareba abantu benshi iyo bamaze gukira. Waangalie watu wengi washakuwa matajiri. Iyo bamaze gukomera. Wakishakuwa watu wakuu. Iyo bagiye muri Amerika. Wakienda Marekani pengine. Iyo bavuye mu cyaro kiri iyo bamwe mwavuye. Na wametoka mashambani huko tulitoka. Bataranagira na kure bakagera Nairobi. Anafika Nairobi tuseme. Gusenga barabirika. Wanaacha kuomba. Waje ubabwira ibyo gusenga. Ukiwaambia mambo ya maombi. Ibintu byari byo mu cyaro kimwe. Nasema hayo mambo yalikuwa ushambani. Mu bijombo. Ilikuwa mambo ya huko mashambani. Ibyo heriye mu bijombo. Huko mijombo. Biriya nibyo hejuru mu ijuru. Yale ni ya juu zaidi. Umutima watwawe n'Imana. Moyo ambao umejaa Mungu. Mvuko Daudi avuga muri Zaburi ya 27. Daudi anasema katika Zaburi 27. Zaburi ya 27. Zaburi 27. Umurongo wa 4. Mstari wake wa 4. Aravuga ngo icyo nsaba Uwiteka ni kimwe. Kile ninachomuomba Mungu ni kimoja. Icyo nsaba Uwiteka ni kimwe. Ninachokiomba Mungu ni kimoja tu. Nicyo nzajya nshaka. Ni kile nitakuwa nikitafuta. Nukuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose nkiriho. Ni kuishi nyumbani mwake milele. Nkareba ubwiza bw'Uwiteka. Naangalia utukufu wake. Nkitegereza urusengero rwe. Natazama hekalu yake. Icyo nsaba Uwiteka ni kimwe. Kile ninaomba Mungu ni kimoja. Guhora ndeba mu maso h'Imana. Kuishi nikitazama machoni pake. Hallelujah. Hallelujah. Abantu buri ikintu Daudi yazanye muri Israeli kitari gisanzwe. Kuna kitu Daudi ameleta Israeli kisicho cha kawaida. Amaze kuzana isanduku y'Imana yayizamuye Yerusalemu. Alipoleta sanduku ya Bwana Israeli, yashyizeho abaririmbyi baririmbira Imana. Aliyeko imbaji wa kumwimbia Mungu. Abatoza kugira bene uyu mutima. Akawafunza kuwa na moyo huyu. Akajya basanga karirimbana nabo. Alikuwa anawakuta huko wanaimba pamoja. Muzabona Zaburi bandika ngo ni ya Daudi.
Tapata Zaburi ameandika hii ni Zaburi ya Daudi. Yahimbiye umukuru w'abaririmbyi. Ameimbia mkubwa wa waimbaji. Daudi yarazihimbaga. Alikuwa anatunga nyimbo. Akazizanira umukuru w'abaririmbyi. Akaletea mkubwa wa nyimbo. Bakazishyira muri muzika. Anaziweka kwa music. Bakazicuranga. Wanapiga keyboard. Ariko zavuye mu mutima w'umwami. Lakini zimetoka kwa moyo wa mfalme. Haleluya. Haleluya. Umva Zaburi ya 42. Zaburi 100 samani. 42. Aba ni abaririmbyi bo mu gihe cya Dawidi. Hawa ni waimbaji wa nyakati za Dawidi. Umurongo wa 2 cyangwa wa 1 bitewe na Bibiliya mufite. Mstari wa kwanza ama wa pili kulingana na Biblia yako. Muko imarakazi yahagizwa no kwifuza imigezi. Kama ayala aoneavyo shaka mito ya maji. Umutima wanjye wahagizwa no kukwifuza amani. Vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku ya Mungu. Umutima wanjye ugirira Imana inyota. Nafsi yangu inamuonea kiu Mungu. Imana ihoraho. Mungu aliye hai. Nzaza ryari ngo garagare mu maso y'Imana. Nitakuja nionekane mbele za Mungu. Umutima ufite inyota y'Imana. Moyo ulio na kiu cha Mungu. Uwo ni wo mutima utera umuntu kuba umunyamasengesho. Huyo ndio unafanya mtu kuwa mwombezi. Ntabwo tujya imbere y'Imana tugiye gusabiriza. Atuji mbele za Mungu kuomba tu. Tujya imbere y'Imana tugiye kuyinezera. Tunakuja kumfurahisha. Hari igihe njya mfata amasengesho. Kuna wakati wanashika maombi. Nabwira Imana uyu munsi ntacyo nje kugusaba. Naambia Mungu leo sitaki chochote. Nje kukunezererwa gusa. Nimekuja tu kukufurahia Mungu. Kandi ni wari umunsi nyavanamo ibintu byinshi. Tena kuna siku natoka na mambo mengi. Kuko iyo wagiye imbere y'Imana ufite uwo mutima. Ukienda kwa Mungu na moyo sawa huyo. Ujya kuiva imbere nayo ikagupfunyikira. Pia inakuja inakupatia mengi. Ikakubwira ngo reka nkubwire. Anakuambia acha nikwambie. Nzajya nkwishimira. Nitakuwa nakufurahia. Nzajya nkubyinirira. Nitakuwa nakujazia. Nzajya nkurinda. Nitakuwa nakulinda. Ariko gumana uwo mutima. Lakini ukaa na moyo huyu. Haleluya. Amen. Akenshi iyo wagiye imbere y'Imana na bene uwo mutima. Mara mingi ukikuja kwa Mungu na moyo sawa huyu. Ntabwo igusezeranya ibintu byo kuvuga ngo nzaguha imodoka nzaguha inzu. Akupatia gano hizi